open your Bibles to 2 Corinthians chapter 5. Aga kui sul on piibel käepärast, siis tee see palun lahti 2 Korintlaste raamatuste 5. peatükist. And today is our 8th and our final part on a series we're calling Ups and Downs. Ja täna on meil 8. ja viimane osa seeriast Tõusud ja mõõnad. You know, and we're talking about the ups and downs of life. Me räägime siin elu üles-alla käimistest. And how we deal with the emotion of that. Ja kuidas me siis tegeleme oma elu emotsioonidega. And the thing is this, is everybody has feelings. Tead, asi on selles, et kõikidel inimestel on tunded. You know, feelings are something that is God-given. Tunded on meile antud Jumala poolt. Our feelings can become very powerful at times. Aga meie tunded võivad muutuda väga mõjuvõimsaks And if you elus. don't control your emotions, Ja kui sa ei kontrolli oma tundeid ja emotsioone, your feelings are going to begin to control you and what you do. siis sinu tunded hakkavad kontrollima sind ja seda, mida sina teed. And so it needs to be your choice Ja see peab olema sinu otsus, sinu valik. not to live by what you feel. Mitte elada vastavalt sellele, mida sa tunned. Don't go through life just, well, I feel like this Ära today. käi elust läbi niimoodi, et mina tunnen seda ja vaat nii ma elan. But we need to know what the Word of God says. Me teada, mida Jumala sõna selle kohta ütleb. And we need to live by truth. Me peaksime elama vastavalt tõele. You know, and we've been talking about how our soul is such a big part of everything that we do. Me oleme rääkinud sellest, kuidas meie hing on väga suureks osaks sellest, mida me teeme ja otsustame. You know, you're made up of 3 parts. See koosneb 3 osast. You are a spirit, you have a soul, you live in a body. Sa oled vaim, sul on hing ja sa elad ihus. And you know, the soul is the one part of us that usually will be the deciding factor, the deciding vote on how you respond to things in life. Ja sinu hing on see, kes teeb otsuse, et mida sina otsustad teha oma elu suhtes. Because your flesh usually wants to go one way and your spirit wants to go towards God. Väga tüüpiline on niimoodi, et sinu ihu tahab minna ühes suunas ja vaim tahab minna ligemale Jumalale. And it is your soul that determines, okay, we vote to go this way or we vote to go that way. Aga sinu hinges on see koht, kus sa otsustad, et kas otsustad minna ühes suunas või teises suunas. And so, you know, when it comes to controlling your own life and your own actions, Mis puudutab sinu enda elu kontrollimist ja oma tegude kontrollimist. you need to know that God is not going to come and control you. Sul on vaja teada seda, et Jumal ei tule ja hakka sekkuma ja kontrollima sind. I wish he would, Ma täiega tahaks, et ta teeks seda. but he's not going to do that. Aga ta ei tee seda. I wish I could just ask God, please control all of my people so that they do exactly the way that you want them to do See it. oleks väga lahe, kui ma saaksin pöörduda Jumala poole ja öelda, et Jumal, palun kontrolli kõik need inimesi, kes siin on ja tee täpselt seda, mida sina tahad. But that's not going to happen. Aga seda ei juhtu. We are in control of our own lives. Meie ise kontrollime oma elusid. Amen. Amen. You are the ones that make decisions for yourself. Sina oled see, kes otsustab asju oma eluga seonduvalt. And God does not control you or your soul. Ja Jumal ei kontrolli sind ega sinu hinge. But God gives you the power to control yourself. Aga Jumal võib anda sulle võime kontrollida iseennast. You have the power to control your own feelings. Sul on see võimalus kontrollida oma tundeid. And so just say this. Nii et ütle seda. Say, God gives me the power Jumal annab mulle võime. Jumal annab mulle võime to control myself. kontrollida iseennast. Kontrollida iseennast. Amen. You have the power to control yourself. Sinul on see vägi kontrollida iseennast. And our goal is that our soul is going to prosper in life. Ja meie eesmärk on see, et meie hingel läheks hästi siin elus. And that our soul is made up of our mind and our will and our emotions. Meie hing koosneb siis meie meelest, meie mõtlemisest ja meie emotsioonidest. And one of the big influencers of your soul is your emotions. Ja väga suureks mõjufaktoriks sinu hinges on sinu emotsioonid. And if we are not careful, Ja kui meie ei ole ettevaatlikud, our emotions can begin to override even our intellect. siis meie emotsioonid võivad ka saada suurema kontrolli meie üle kui meie mõtlemine ja mõistus. Have you ever had to say something like this? Oled sa kunagi pidanud ütlema midagi sellist? I'm sorry that I did that. I was just being so emotional. Et kuule, palun vabandust, et ma seda tegin sulle, et aga ma olin lihtsalt nii emotsionaalne. Or I said that out of an emotion and I really didn't mean it. Või et ma ütlesin seda tänu sellele, et mul oli selline emotsioon, aga ma tegelikult ei mõelnud seda. Right? You know, there's times that our emotions can take control. Sest on aegu, kus meie emotsioonid võivad haarata võimuse meie üle. And the whole purpose of this series over the past couple of months that we've been talking about this is to learn to control
our soul. ja kogu selle seeria eesmärgiks, mis me oleme siin paari kuu jooksul vaadanud, ongi selleks, et me õpiksime kontrollima oma hinge. As we've said, you're the director of your own life. Nagu me oleme öelnud, et sa oled iseenda elu direktor. And you need to decide what's going to be on your life stage. Sina pead otsustama, mis sinu elu nüüd ette sulle toob. What are other people going to see in you? Mida teised inimesed sinu elus näevad? Are you going to represent God, or are you just going to represent whatever you feel? Kas sa esindad Jumalat või sa esindad lihtsalt mida iganes sa tunned? And so we all desire to have emotional stability. Me kõik tahame, et meil oleks selline emotsionaalne stabiilsus. You want to be emotionally Kas sa stable? tahad olla emotsionaalselt stabiilne? Trust me, I want you to be Usu emotionally mind, stable. mina tahan, et sa oleksid emotsionaalselt stabiilne. Unstable emotional people are a drain on energy. Sest emotsionaalselt ebastabiilsed inimesed võivad olla väga kurnavateks inimesteks. You know, have you ever been around somebody who's unstable and you leave just going, oh, I'm so glad that's over. Oled sa kunagi olnud kellegiga, kes on väga ebastabiilne emotsionaalselt ja sa lähed sealt ära ja siis lähed nagu, oh, I'm glad that's over. küll on hea, et see on läbi saanud. Yeah, I'm glad just to go home right now. Et nii hea meel, ma saan nüüd koju minna. You know, and what we want to do is we want to be stable. Aga me tahame olla stabiilsed. It's better for us, See on parem nii meie jaoks and it's better for everybody around us. kui ka inimeste jaoks, kes meie ümber on. And so if that is our goal, Nii et kui see on meie eesmärk, then we have got to learn how to control what's going on the inside. siis meil on vaja õppida, kuidas kontrollida seda, mis meie sees toimub. And if we will do that, I think that we will be able to handle the highs better. Ma usun, et kui me teeme seda, siis me oskame ka paremini kontrollida neid tõuse. We're going to enjoy the highs. Me naudime neid tõuse oma And elus then we're going to rohkem. be able to handle the lows better. Ja me saame ka kontrollida neid mõõnasid oma elus. And we're going to be able to overcome much faster. Ja me võime nii-öelda taastuda nendest mõõnadest palju kiiremini ja paremini. And I believe that this is the will of God for each and every one of us here this Ja morning. ma usun, et see on Jumala tahe igaühe meie jaoks siin paigas. And for that to happen, for us to get some stability, Aga selleks, et sa saaks toimida, selleks, et me võiksime saada stabiilsust oma you elus, need to know that consistency matters. sul on vaja teada, et Consistency. järjepidevus on väga tähtis. You know, it's important what you do day by day. See on väga oluline, mida sina teed päev päeva järel. And what you do day by day is what's going to take you to your future. Ja see, mida sina teed päev päeva järel, on see, mis viib sind sinu tulevikku. And so your consistency in following God Nii et kui järjepidev sa oled selles, kuidas sa Jumalat järgid, is going to lead you to some great places in Christ Jesus. see võib viia sind väga headesse paikadesse koos Kristusega. But if you are inconsistent in the way that you follow Jesus Christ, Aga kui sa oled ebajärjepidev selles, kuidas sa järgned Jeesusele, it's going to be a rough road for you. siis see võib väga-väga raske tee olla sinu jaoks. There's going to be many times you're going to have emotions rise up and they're going to overwhelm you. Sest on aegu sinu elus, kus sinu emotsioonid võtavad kontrolli sinu üle ja nad lihtsalt kurnavad sind üle. And so in life and as a Christian, consistency is a huge key. Nii et inimesena, kristlasena selline emotsionaalne stabiilsus on väga suureks võtmeks sinu And edukuseks. it's the way you get consistent Ja see viis, kuidas sa saad järjepidevaks, is just by practicing. on lihtsalt läbi selle, et sa harjutad. It doesn't come natural to anybody. You've got to develop it. See ei tule mitte kellegi jaoks loomulikult, see on midagi, mida sa pead arendama enda sees. And you've got to train yourself Ja sa pead treenima iseennast. because nobody else is going to train you. Mitte keegi teine ei treeni sind. And so we need to be consistent in how we live. Me peame olema järjepidevalt selles, kuidas me elame. We need to be consistent on how we respond to the things around us. Peame olema järjepidevalt sellele, kuidas me reageerime erinevatel olukordadel oma elus. And we need to be consistent on how we are led by the Holy Spirit of Ja meil on God. vaja olla ka järjepidevalt selles, kuidas me laseme pühal vaimul ennast juhtida ja juhendada. Now, we've kind of been using this as a base scripture for the teaching. Me oleme kasutanud seda kirja kohta selliseks nagu baas kirjakohaks selle seeria jooksul. But in 2 Corinthians chapter 5 Aga teine Korintlastele 5. peatükk and in verse 7, ja 7. salm, it says, "For we live by faith and not by sight." siis ütleb, sest me käime usus, mitte nägemises. We live by faith and not by sight. Me käime usus, mitte nägemises. Or we could say it this way, we live by what we believe Või me võime öelda niimoodi, et me käime vastavalt sellele, mida me usume, and not by what we feel. mitte läbi selle, mida me tunneme. Just because you see something or just because you feel something, Lihtsalt sellepärast, et sa näed midagi või et sa tunned midagi. it should not change the way that you choose to live your daily life. Ei peaks see muutma seda, kuidas sina oma igapäevaelu elad. And you know, Jesus is probably one of the greatest examples of consistency that we would ever be able to look to. Ja minu arust Jeesus on üks parimaid näiteid selleks, et näidata, kuidas saab olla nagu edukalt stabiilne. How he was able to remain stable
throughout his whole life, no matter what was happening. kuidas tema suutis olla stabiilne vaatamata In the olukordadele. middle of a storm or sitting by the stream, Et tormi keskel või mingi veeoja ääres. Jesus, he was just the same guy all the time. Jeesus oli kogu aeg täpselt sama tüüp. And everybody around him might be freaking out, but Jesus was just the solid rock. Kõik inimesed tema ümber võisid täiesti nagu hullumeelsed olla või täiesti aru kaotanud, aga Jeesus oli stabiilne. And we need to develop consistency just like Jesus, Meil on vaja samasugust stabiilsust nagu Jeesusel, because he was consistent, sest ta oli järjepidev. that he was able to control his Ja emotions. tänu sellele järjepidevusele ja stabiilsusele ta sai ka kontrollida oma emotsioone. And you need to know this. Jesus didn't just live this just amazing life Ja Jeesus ei elanud lihtsalt sellist nagu täiesti imelist where elu, there was no problems. kus ei olnud mitte mingeid probleeme. No, Jesus had highs and he had lows just like Ei, you. Jeesusel olid tõusud ja mõõnad täpselt samamoodi nagu siin oli minul. He had highs and lows just like we all face every day. Tal olid sellised tõusud ja mõõnad iga päev täpselt nii nagu siin oli minul. You know, he went from, John the Baptist being beheaded, his family member, Ta läks sellest kohast, kus nagu Risti Johannesel võeti pea maha, one of his family members, kes oli just ta pereliige nii-öelda. a very close person in Väga his lähedane life. isik tema elus. He got killed for nothing Tapeti ära lihtsalt ei millegi pärast. because some little girl wanted to. Anyway, that's a long story. Okay, Maybe I'll talk about that another time. Võib-olla mõni teine kord räägime sellest. But for no reason, they killed him. Põhimõtteliselt ilma põhjuseta Risti Johannes tapeti ära. And then he had the high where he's walking into Jerusalem to shouts of Hosanna. Ja siis oli selline tõusud, kus ta kõndis Jeruusalemma linna ja kõik hõiskasid, et Hosanna, sa oled siin. And so Jesus had his high days and Jesus had his low days, just like us. Jeesusel olid tõusud ja mõõnad täpselt samamoodi nagu meil, But he was stable. aga ta oli stabiilne. And you need to know that Jesus knows what it's like to be you. No sul on vaja teada, et Jeesus teab, mida tähendab olla sinu That's sarnane. why he came. It's why he was born into this world. Sellepärast Jeesus tuligi siia ilma, sellepärast ta sündis siia maailma. Is that he would be able to experience what we feel Et ta on a saaks- day-by-day Et basis. ta saaks kogeda seda, mida sina ja mina kogeme igapäevaselt. And he would know what it's like to be you. Et ta võiks teada, mida tähendab olla selline nagu sina oled. So don't ever think that nobody knows what it's like to be me, Nii et ära kunagi mõtle, et keegi ei tea, mida tähendab olla minu kingades. because he knows. Sest Jeesus teab. And he knows how to bring you through whatever it is that you're going Et through. tema teab, kuidas läbi viia sind nendest olukordadest, mis sinu tee peale tulevad. And now as we focus on what we're going to be talking about today, Ja kui me nüüd hakkame keskenduma ja süvenema sellesse, millest me täna räägime, I'm not going to look at just one particular feeling that we need to control in our life. siis ma ei taha rääkida just mingist kindlast tundest või emotsioonist, mida meil on vaja kontrollida. Today we're going to look at a key on how to manage all of our emotions. Täna me uurime siis suurt võtit, kuidas kontrollida kõiki meie emotsioone ja kõiki meie tundeid. How are we able to get through these things that come up? Kuidas me võime nendest erinevatest olukordadest läbi tulla. And if you haven't been here over the past several weeks, I encourage you to go back and to listen to some of the things that we have talked about. Ja kui sa ei ole siin eelnevate pühapäevade jooksul käinud, siis ma soovitan kindlasti minna netti ja kuulata tagantjärele. Where we talked about some very specific things that we need to overcome in life. Kus me rääkisime väga spetsiifilistest emotsioonidest ja tunnetest, millest on meil vaja võitu saada või üle olla. But we need to learn to manage our own emotions. Aga me peame kontrollima omaenda emotsioone. And you can't manage somebody else's emotions. Aga sina ei saa kontrollida kellegi teise emotsioone. No matter how hard you try, Kuivõrd kõvasti sa ka ei pingutaks. you can't do it. Everybody has to manage their own. Sa ei saa kontrollida kellegi teise emotsioone, ainult nemad saavad seda teha. And you need to know this. Ja sul on vaja ka teada seda, Your life is not always just going to be easy. et sinu elu ei saa alati olema selline kerge elu. It's not just going to be smooth. Et see ei ole alati nii libe. Jesus promised us that we're going to have tough days. Jeesus ütles meile, et meil saab olema karmi aegu. But when we have those tough days, just to remember that he's with us. Aga kui need karmid päevad tulevad, siis meil on vähem meeles pidada, et tema on koos meiega. And so the question would be this is, what do you do when these negative feelings start to rise up on the inside? Ja küsimus on selles, et mida sina võtad ette, kui need negatiivsed emotsioonid sinus üles kerkivad. Well, whenever you feel a negative emotion coming on you, No, kui sa tunned mingisugust mingit negatiivset emotsiooni, mis tahab sinu üle tulla, whether it be anger, olgu see viha, depression, depressioon, worry, muretsemine, self-pity, enesehaletsus, if you're feeling guilt, tunned süüd, whatever it is that you would be feeling. mis iganes tunne sinu elu üle tahab tulla. How many of you know that when it comes right away, it's not really
really big and really heavy. kui paljud teavad, et alguses, kui see tuleb, siis see ei ole kohe niimoodi suur ja raske. But the more you allow that to just sit there and cook on the stove, Aga so mida to speak, rohkem sa lased sellel tulla ja selle pliidi peal istuda ja keeda seal, it just gets heavier and heavier seda and rohkem see heavier. muutub raskemaks ja raskemaks. You know, worry might come as just a thought, but then if you keep thinking about it, it just gets to where it just weighs you down. Sul võib tulla lihtsalt mingisugune lihtne mõte, aga siis sa hakkad mõtlema seda ja sa mõtled ja keskendud sellele ja suuremaks ja suuremaks see mure muutub. You know, somebody doesn't treat you the way that you feel you deserve. Näiteks keegi ei kohtle sind nii, nagu sina arvad, et sind tuleks kohelda. And you start to feel sorry for yourself. Siis hakkad ennast haledalt tundma. And you're like, oh man, they shouldn't have said that to me. Nad poleks tohti mulle nii öelda. But then if you keep thinking about that Aga siis, day kui by sa day by day, mõtled selle sama asja peale päeva järel, pretty soon it's going to start directing your life, won't it? siis ühel hetkel see hakkab suunama sinu elu. You're just going to be like, well, poor me, and you don't know what they're doing to me. Kuule vaene mina, kuule sa ei tea, mida mulle tehakse kogu aeg. Let me tell you what happened to Las me. ma räägin sulle, mis minuga juhtus. And it all started just with a feeling. Ja kõik hakkas sellest, et sa tundsid mingit ühte asja. But before you know it, it's controlling the way that you're acting to the whole world around you. Aga enne, kui sa sellest arugi saad, siis hakkab mõjutama ja muutma kõike seda, kuidas sa tunned enda ümber asju ja näed asju. We have got to learn to control these negative emotions and feelings as they begin to attack us in life. Aga meil on vaja kontrollida neid negatiivseid tundeid, kui nad tahavad meie elu üle tulla. And don't just give in to those feelings. Ja ära lihtsalt lase neil tulla. Don't give your excuse, well, this is just how I feel. Ära hakka tooma mingisuguseid põhjuseid, aga no kuule, see on lihtsalt, ma tunnengi ennast niimoodi ja ongi No, nii. you need to control how Ei, you sul feel. on vaja kontrollida seda, kuidas sa ennast tunned. And this is the big thing. Väga suur asi on see, This is what I want you to get today. kuhu ma tahan, et sa jõuaksid täna. Resist it. On see, pane sellele vastu. When you have negative emotions that try to attack you, resist it. Kui negatiivsed emotsioonid üritavad sind rünnata, siis pane neile vastu. Because every time you give in, Sest iga kord, kui sa nendele nii-öelda järele annad, all it's going to do is cause that emotion to get bigger and bigger and bigger. siis ainus asi, mida sa lubad, on lasta sellele kasvada suuremaks ja suuremaks. And then it's enda elus. harder and harder to overcome because you just give in. Ja siis on aina raskem ja raskem sellele vastu võidelda. You can't control it after a while. Sest mõne aja pärast sa enam ei suuda seda kontrollida. And you begin to act out of control Ja sa nii-öelda kaotad kontrolli oma elu üle. because you allowed an emotion to take over your life. Sest sa oled lasknud ühel emotsioonil võtta võimust enda elu üle. And so we need to resist it. Seega meil on vaja vastu võidelda sellele, panna vastu sellele. The warning is this, if you don't resist it now, it will control you later. Hoiatuseks on see, kui sina ei võitle sellele vastu kohe, siis hakkab pärast sind kontrollima. You know, it's just like anything that tries to attack you. Nagu mis iganes muu asi võib sind rünnata. If sickness tries to attack your body, resist it. Kui mingisugune haigus hakkab sind ründama, siis sa pead sellele vastu võitlema. You know, when you're feeling the symptoms begin to come on you, you don't just say, well, I guess I'm going to be sick for a week. Et kui sa tunned neid sümptomeid, mis vaikselt hakkavad külge tulema, siis sa ei mõtle, et kuule, ma plaanin järgmise nädala haige You know, olla. I'm going to call my boss right now and tell him I can't be here this week because Kohe I'm sick. helistan ülemusele, ütlen, kuna ma ei saa tööle tulla, sest ma olen haige. No, you resist it. Ei, sa võitled vastu sellele. And you take your natural medicine, Võtad oma loomulikke ravimeid, but you also take the medicine of the Word of God, spiritual aga medicine. võta ka vaimsed ravimid Jumala sõnast. And we need to feed on the Word Ja meil on vaja toituda nii-öelda Jumala sõnast and claim the promises of God that go against what we feel. ja tunnistada neid tõotusi, mis Jumal on oma sõnas andnud vastu siis nendele tunnetele, mis meie sees on. Well, it's the same when a dangerous, negative emotion tries to attack you in your life. Samamoodi on ka, kui mingisugune ohtlik negatiivne emotsioon üritab sind rünnata. You just resist it. Sa pead sellele vastu võitlema. And it's, you know, what you do with every feeling that you have is very, very important. Sest see, mida sa teed iga tundega, mis sinu ellu tuleb, on väga oluline. Look what it says here in Philippians chapter 6. Vaatame nüüd palun Philippians. Ephesians, sorry. Kiri Efesastele 6. peatükk. My bad. Ephesians chapter 6. Thank Kiri you, Freddie. Efesastele 6. peatükk ja loeme sealt 11. salmist. And we're going to read verse 11 here. It says, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Kiri Efesastele 6. peatükk 11. salm. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu.
Who needs to put on the armor? kes peab sõjavarustuse selga panema? Well, I hope my guardian angel has armor on. Ma loodan, et minu kaitseinglil on varustus seljas. No, it's not about your angel. ei, asi ei puuduta sinu kaitseinglit. It's about you. ma ei tea, see on sinus. And you need to put on your armor. ja sina pead oma varustuse selga panema. You don't need to pray, God, put on my armor for me today. sa ei pea paluma, et Jumal, palun pane minu varustus selga. No, you put on your armor. ei, sina oled see, kes paneb selle varustuse selga. And then you can take your stand against the devil's ja attacks. siis sina suudad vastu seista saatana You rünnakutele. know, and this is the thing. You do it. sest asi on selles, et kui sina teed seda, You make the steps of faith. sina võtad need ususammud, But then it is God who equips you. aga Jumal on see, kes varustab sind. God is the one who will help you. Jumal on see, kes aitab sind selles. But you've got to make the effort to stand. You've got to make the effort to go into and put on the armor. aga sina pead pingutama selle nimel, et panna see varustus selga selleks, et välja astuda ja teha need ususammud. And when you take your stand and resist things, ja kui sina usus seisad välja ja astud vastu nendele raskustele, mis üritavad tulla, you will begin to win in life. siis sa hakkad saama võite elus. And this is what the Christian life is all about. ja selles kristlase elu seisnebki. The Christian life is about winning. kristlik elustiil on võitmises. Amen. I want to be a winner. mina tahan olla võidukas. I want you to be a ja ma winner. tahan, et sina oleksid ka võidukas. And because our Christ Jesus, he's a winner. sest meie isand Jeesus Kristus on võidukas. Amen. Amen. Somebody might say, well, no, he lost because he died on a cross. mõni võib öelda, et kuule, aga ta ju kaotas, ta suri ju risti peal. Well, you haven't read the end of the no story. kuule, sa ei ole loo lõpuni vist lugenud. Because the Bible says on the third day he rose again as the champion. sest piibel ütleb, et 3. päeval ta tõusis üles ja oli tšempion. So Jesus didn't lose. Jeesus ei kaotanud. He had a battle, he had a fight to fight. tal oli lahing, tal oli võitlus, mis tal oli vaja võidelda. But he won. aga tema võitis And he is our champion. ja tema on meie tšempion. And he wants us to live in him. ja tema tahab, et meie elaksime temas. And so we are to live resisting all the bad things that try to come on us. nii et me peaksime elama vastu seistes asjadele, mis üritavad meid rünnata. And when we do, we will win. ja kui me seda teeme, siis me võidame. Look what it says in James chapter 4, verse 7. vaatame palun Jakobuse kirja 4. peatükki. James 4, verse 7 says, submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Jakobuse 4 ja 7. salm, alistuge siis Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. And if that will work for the devil, ja kui see toimib kuradi suhtes, that means it's going to work for every destructive thing that he tries to put into your siis life. see toimib ka igasuguse hävitava asja vastu, mida tema üritab sinu vastu panna. He wants to pull you down. He wants to destroy you. tema tahab kiskuda sind alla ja hävitada sind. And we need to resist those things. ja meil on vaja vastu seista nendele asjadele. And then they will run away from you. ja siis need jooksevad eemale And sinust. for our purpose, we're talking about our ja emotions. praegusel hetkel me räägime meie We're emotsioonidest. talking about the feelings that we have on a day-by-day basis. me räägime nendest tunnetest, mis meid puudutavad igapäevaselt. And you know, if you allow those destructive things to work in you, ja kui sina lased nendel hävitavatele asjadele enda sees tööd teha, they're going to begin to destroy you little bit by little bit, piece siis by need piece. hakkavadki sind hävitama tükk haaval. But if we will submit to God, aga kui meie alistume Jumalale and if we will resist the devil, ja paneme vastu and kuradile, if we will resist those bad things that try to come into our life, kui me seisame vastu nendele rasketele asjadele, valedele asjadele, mis üritavad meie ellu tulla, these destructive feelings that the devil wants to put in you, need hävitavad tunded, mis kurat üritab sinu ellu panna. if you will resist those things, kui sina seisad vastu nendele, they will go away. siis need lähevad ära. How many know when a feeling comes, it feels like it's going to be there forever? kui paljud teavad, et kui mingisugune tunne tuleb, siis see tuleb nagu ta tahaks jääda sinna. I'm going to be mad at this guy until we go to heaven. I'm still going to be mad at him. aga ma olen vihane selle inimese vastu ja ma olen vihane, kuni ma lähen taevasse. You know, I'm never gonna want to talk to them ma again. mitte kunagi ei räägi nendega, ma mitte kunagi ei taha rääkida selle Well, a inimesega. couple days later, you kind of forget about what you were even feeling, and you're just like, paari hey, how päeva you pärast doing? tegelikult unustad ära üldse, et selline asi You know, oli. and so the feeling a lot of times can be very real and seem like it's a permanent thing. väga tihti on niimoodi, kui mingisugune tunne tuleb, siis alguses tundub, et see tuleb sinna ja see jääb sinna. But what you feel is never permanent. aga see, mida sa tunned, ei ole kunagi püsiv ja jääv. Good or bad, it's never permanent. olgu see hea või halb, see ei jää mitte kunagi püsima nii You know, the kauaks. same person that you're just love and googly over right now, you could be mad at them later. et see inimene, kellega sul on, ma ei tea, liblikad on kõhus ja ilged tunded on tema vastu, järgmine päev sa võid olla pahanenud tema You peale. know, and so what you feel isn't always just going to last forever. seega see, mida sa tunned, ei jää alati kestma. And so if we will begin to resist
the dangerous negative emotions, aga kui meie hakkame vastu seisma nendele ohtlikele emotsioonidele, mis meie üritavad tulla, they will run away from you. siis need jooksevad sinu eest ära. They will flee from you. Kui sa seisad neile vastu, siis nad We põgenevad sinu need eest. to learn how to resist. We need to learn how to stand. Meil on vaja õppida, kuidas neile vastu seista, kuidas neile vastu võidelda. And then know that you have the power to resist all the things that try to come Sul on against vaja you. teada, et sa suudad vastu seista nendele asjadele, mis üritavad tulla sinu üle. Now, it is my responsibility to tell you to resist negative things. Nüüd, minu eesmärk on öelda sulle, et seisa vastu nendele negatiivsetele tunnetele. But it is also my responsibility to tell you how to resist. Aga see on ka minu vastutus rääkida sulle, kuidas sa saad vastu seista. And so my main point today is to resist things so that it doesn't come into your soul. Nii et kogu tänase teema point on selles, et seisa vastu nendele negatiivsetele asjadele, et neid ei saaks tulla sinu üle. But how do you resist? Aga kuidas sa seisad vastu, And I kuidas have- sa võitled nende vastu? I have 3 points for us to look at today to help us to overcome negative emotions. Ja mul on täna 3 punkti, mis ma tahaksin tuua, kuidas seista vastu negatiivsetele tunnetele. And you might think that, this kind of sounds like psychological, my counseling appointment. Ja sa võib-olla mõtled, et see kõlab väga koledasti nagu mingi selline psühholoogiline või selline nõustamissessioon. But really that's what the Word of God is, isn't it? Aga tegelikult Jumala sõna see ongi ju. The Word of God is our counseling appointment. Jumala sõna ongi meie nii-öelda see nõustamis kokkusaamine. It's our psychological direction and guidance for life. Paneb meie psühholoogilise mõtlemise ja suuna elus paika. And some of the things that we talk about in church, people pay thousands of euros to go hear somebody else tell them this. Ja mõned asjad, mida me siit piiblist loeme, mõned inimesed maksavad tuhandeid eurosid psühholoogidele, inimestele, nõustajatele, et kuulda neid samu põhimõtteid. And as you'll see, as you begin to read the Word of God, it's already in the Bible, Tegelikult, kui sa loed Jumala sõna, sa näed, et see on seal juba olemas. right? All we got to do is read the Bible, and it would save us a lot of time wasted going to psychologists. Et me tegelikult peaksime lugema piiblit ja me saame sealt täpselt selle sama asja, mis me võiksime mis iganes psühholoogi käest Because saada. every principle that a psychologist will use is based on the Word of God. Sest iga printsiip, põhimõte, mis iganes psühholoog võib kasutada, on piiblis So olemas. I would make a very good psychologist. Maybe I'll Nii et change professions. I don't know. Ma võiksin olla päris hea psühholoog. Võib-olla ma peaksin ametit vahetama. No. I love what I do. Ei, mulle väga meeldib see, mida ma teen. And so we're going to talk about things that help us to resist. Aga me räägime asjadest, mis aitavad meil vastu seista ja vastu võidelda. And what's the reason we want to resist things? Ja miks meil on vaja neile vastu seista ja vastu võidelda? So that we could become more stable in life. Selleks, et me saaksime elus olla palju stabiilsemad. The first point that I want to make here today is you need to take action. Esimene punkt on see, et sa pead tegutsema. Take action. Sa pead tegutsema. Do something. Tee midagi. Võta midagi ette. Don't just sit around and just, when a negative feeling comes, don't just sit there and just let it come. Kui mingisugune negatiivne emotsioon tuleb, ära jää lihtsalt istume ühe koha peal, ära jää passima ja lase sellel tulla. And sometimes when people have come to me for counseling, Vahest, kui inimesed tulevad minu juurde nõustamisele and they'll tell me their problem, and I'll say, well, you need to do something about ja it. nad räägivad oma probleemidest ja asjadest, siis ma ütlen neile, kuule, sa pead tegema midagi. And a lot of times their answer is, I already am doing something Ja about väga it. tihti nende vastus on, aga ma ju teen midagi. And then I say, well, do something different. Ja siis ma ütlen, et kuule, aga tee midagi teistmoodi. Because if you don't do something different, you're not going to change. Kui sa midagi teistmoodi ei tee, kui sa midagi teistmoodi ei ürita, siis know- mingit muutust ei tule ka. One of the definitions of insanity Üks hullumeelsuse definitsioonidest is doing the same thing over and over on see, et sa teed ühte ja sama asja ikka ja jälle, and expecting different results. oodates erinevat tulemust. Right? Now, if it's not working, change what you're doing. Tead, kui asi ei toimi, siis muuda seda, mida sa teed. And some people, they're just so stuck and they don't want to change. Mõned inimesed on nii kinni jäänud, et nad ei taha muutuda. I say, repeat after me, and they're like, I'm not going to say nothing in Ja church. ma ütlen, et korda minu järel ja nemad ütlevad, et mina ei ütle mitte midagi. I've never said anything in church, never will say anything. Ma ei ole kunagi koguduses midagi öelnud ja ma ei hakka ka You ütlema. can't make me say amen. Mind sa ei suuda sundida ütlema aamen. You could preach and have 3 angels show up, and I'm still not Sa saying võid amen. jutustada ja 3 inglit võivad ilmutada ennast, aga mina ikka mitte midagi ei ütle. It's just not who I am. Sest mina ei ole selline. Well, it's not working for you. Ei vaata, asi ei toimi sinu jaoks. Just having that attitude, you can see it all over somebody. Lihtsalt sellise suhtumisega sa võid näha seda kellegi üle ka. It's not working for you. See ei toimi sinu jaoks. Change. Muuda, tee mingi muutus. Be who it is that God wants you to be. Ole selline, kes Jumal tahab, et sa oleksid. And when it comes to your emotions, Ja mis puudutab sinu emotsioone, you need to do something.
sul on vaja midagi ette võtta. And so if we don't do something, Yes, we're going to kui- stay the same. Kui me ei tee midagi, kui me ei võta midagi ette, siis sa jääd samasuguseks. I want to read to you out of James chapter 2. Tahan lugeda sulle Jakobuse kirjast teisest peatükist. James chapter 2, verses 17 and 18. Jakobuse 2, 17 ja 18 salmid. It says this, it says, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by actions, is dead. Jakobuse 2, 17, nõnda on ka usuga, kui sel ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. Faith that you don't act on, it's as if you don't have any faith. Usk, mille põhjal sa ei tee mingisuguseid tegusid, on nagu usku ei olekski. I believe that God is love. Ma usun, et Jumal on armastus. I believe that God loves me. Ma usun, et Jumal armastab mind. I believe that God loves the whole world. Ma usun, et Jumal armastab kogu maailma. But I'm not going to shake anybody's hand. Aga mina küll kellegi kätt ei kavatse suruda. I'm not going to be nice to anybody. Mina küll kellegi vastu viisakas ei kavatse olla. Well, it doesn't matter what you believe. Your actions show something different. Vahet pole, mida sa usud, aga sinu käitumine näitab midagi muud. Your faith is dead faith. Sinu usk on surnud usk. You need to stir up that faith. Sul on vaja see usk üles õhutada. You need to put some actions to that faith. Pead teod sinna taha panema. Or else what is in you is just dead. Sest muidu see, mis on sinu sees, on lihtsalt surnud. Right? You can say, oh, I believe the word of God is, that's God speaking to me. Sa võid öelda, et kuule, ma usun küll Jumala sõna, Jumala sõna räägib minuga. If you don't read the word, Kui sa ei loe Jumala sõna, then God isn't speaking to you. siis Jumal ei saa kuidagi kõnetada sind. Right? It doesn't matter what you believe. Vahet pole, mida sa usud. If you're not acting on it, Aga kui sa ei tegutse vastavalt what you sellele, believe means nothing. siis see, mida sa usud, sellel ei ole mingisugust baasi. All right? So faith that is not accompanied by actions is dead. Nii et usk ilma tegudeta on iseenesest surnud. He goes on to say in verse 18. 18. salmis ütleb I mean, edasi. James is going to get in their business. Jakobus täiega topib oma nina nende asjades. He said, and some of you will say, I have faith. Aga mõni võib öelda, sinul on usk. And some will say, I have deeds. Ja mõni ütleb, et aga minul on teod. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Näita mulle oma usku lahus tegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega. What is James saying? Mida Jakobus üritab öelda meile. He's saying faith and what you do, it's the same thing. Ütleb, et see, mida sa usud ja see, mida sa teed, on täpselt sama asi. Right? You can't have faith and not do something, Sul ei saa olla usku niimoodi, et sa ei teeks mitte midagi. because that's not faith. Sest see ei ole usk. We need to do something. Meil on vaja teha midagi. You need to take action. Sa pead tegutsema. And for what we're talking about, the purposes of this series, Selle seeria eesmärgist. is we need to take action Meil on vaja tegutseda against negative emotions. nende negatiivsete emotsioonide And vastu. it will change your attitude. Ja see muudab sinu suhtumist. It will change what you feel. See muudab seda, mida sa tunned enda You know, if sees. you're feeling one way and you decide to take a different action, that feeling will change. Kui sina tunned ühte asja, aga otsustad käituda vastupidiselt sellele tundele, siis see muudab sinu tunnet. You know, if you feel like you're starting to get depressed and you're getting low, Kui sa hakkad tundma, et sa satud masendusse ja hakkad allapoole vajuma, you need to get up and do something. siis on vaja püsti tõusta ja teha midagi. You need to make an effort for something. Sa pead pingutama mingi asja suhtes. Sometimes you just go taking a shower helps a lot. Mõnikord kas või duši alla minemine võib teha väga suure muutuse. You know, you sit around for 3 days in your house and don't do nothing. After a while, you just kind of feel like, boo. 3 päeva järjest näiteks istud kodus, mitte midagi ei tee, sa lihtsalt võid tundagi niimoodi. You know, go take a shower, get out of the house and go do something. Mine näiteks duši alla, sa värskeks natukene ja mine välja ja tee midagi. It'll change how you feel. See muudab seda, mida sa tunned. Right? Well, I don't have any money to do nothing. Aga kuule, mul ei ole raha, et midagi saaks teha. Go for a walk. Mine jaluta. Right? It doesn't cost nothing. See ei lähe sulle mitte midagi maksma. Go for a walk and it will change how you feel. Mine jalutuskäigule ja see võib muuta seda, mida sa tunned. Go spend some time with God. Veeda aega Jumalaga. Just walk through the forest and pray. That's a good thing to Lihtsalt do. mine metsa, jaluta seal ja veeda aega Jumalaga. You know, and we need to do what is right for us to Meil on do. vaja teha seda, mis meil on vaja teha. And when we do the right thing, it will change how we feel. Ja kui me teeme õiget asja, siis see muudab ka seda, mida me tunneme. And so what we believe, we need to act on. Nii et see, mida me usume, me peame käituma vastavalt sellele. And if you've got nothing else to be happy about, you could be happy that a little baby came and was born in a manger. Ja kui sul mingisugust muud põhjust ei ole, siis sa võid olla õnnelik sellepärast, et üks beebi tuli ja sündis sõimes.
Amen. Amen. We celebrate Jesus. me tähistame Jeesust. He's awesome. Jeesus on vägev. He came as from heaven to come and be with us tuli taevast selleks, et olla siin meie so keskel. that we would be able to see God in the flesh and know that he loves us. et meie võiksime näha füüsiliselt Jumalat ja uskuda temasse. How awesome is that? kui vägev see on. If nothing else is going good in your life, that can make you happy. kui mitte miski muu sinu elus ei toimi, siis see asi võib sinule rõõmu tuua. And so do something. tee midagi. You know, sometimes just get up and go help somebody. vahest, kui sa tõused püsti ja lähed aitad kedagi. Do something for somebody else. tee midagi kellegi teise And jaoks. this is the thing. There's a built-in reward for helping people. ja asi on selles, et kusjuures selles on nagu sisse ehitatud tasu selles, kui sa aitad kedagi teist. There's a built-in reward when you help somebody. selline automaatne tasu on selles, kui sa aitad kedagi teist. It's the way God designed us. ja see on see viis, kuidas Jumal disainis meid. You know, if you go help somebody, somebody came to my house yesterday and chopped some wood for me. keegi näiteks käis eile kodus mul ja hakkis seal puid natukene. And just in doing that, it's a blessing to me. ja lihtsalt seda tehes, see oli õnnistuseks minule. But it also brings joy to them aga ka neil oli hea meel seda teha. because they know they did a job well done, siis nad tegid tööd ja nad teadsid, et nad tegid hästi tööd. right? And so that's a built-in reward. ja see on selline sisse ehitatud tasu, automaatne tasu. Bless the pastor, et see õnnistas pastorit. but they walk away blessed. aga nemad kõnnivad ka sellest ära, nad on õnnistatud. You know, and it's that way with everything that we do when we help others. nii on kõiges selles, kui me aitame kedagi teist. You know, we have a team that's going to be doing a Christmas concert here in a couple weeks. ja meil on näiteks tiim, kes teeb seda jõulukontserdit paari nädala pärast. They're not doing it because I'm making them do it. Nad ei tee seda sellepärast, et mina sunnin neid tegema. They're going to get rewarded for that. ei, nad saavad ka tasu selle eest. There's a built-in reward in doing something awesome for God and for us. Neil on hea meel sellest ja selles on suur tasu, kui sa teed midagi Jumalale ja teistele. They could be proud and happy about what they do. saavad olla uhked selle üle, mida nad teevad. And so with everything that we do, kõiges, mida me teeme, we can change how we feel. me võime muuta seda, kuidas me ennast You tunneme. need to know you're not here to be served, you're here to serve. ja sul on vaja teada, et kui sa tuled kogudusse, sa ei tule siia selleks, et keegi teenindaks sind, sa oled siin selleks, et teenida. You know, serve in church, serve your neighbors. teeni koguduses inimesi, teeni oma naabrit. You know, and do something, and there's going to be a built-in reward that will change what tee you feel. midagi kellegi teise heaks ja sa saad tasu sellest. And what you do affects how you feel. ja see, mida sa teed, see mõjutab seda, kuidas sa ennast tunned. You know, for instance, if you're having a bad day, näiteks, kui sul on halb päev, you can choose, we've already talked about this, you could choose to rejoice. siis me oleme rääkinud sellest, aga sa võid otsustada ka oma halval päeval, et sa oled rõõmus. You can choose to have a happy feeling. sa võid otsustada, et sul on hea tunne. You know, I just lost my job. ma just jäin töökohast My ilma. boss just fired me this morning. mu ülemus vallandas mind täna hommikul. You know, I go home, I don't have any food in the house. Lähen koju, mul toit on otsa saanud. I don't feel very good in my body. ma ei tunne ennast ihus üldsegi hästi. We have a choice. meil on otsus. You can go lay in bed and pull up the covers and pout, sa võid minna koju voodisse teki alla ja seal nuriseda. or you could just choose to rejoice in every situation. või sa võid otsustada, et sa oled rõõmus selles olukorras. You know, rejoice because his mercies are new every morning. rõõmusta sellepärast, et Jumala halastused on uued igaks päevaks. Right? Tomorrow's going to be a new day. homme on uus päev. God's not going to hold anything against me. Everything's going to go well for me. Jumal ei hoia minu vastu mitte kui midagi, kõik läheb hästi minu You know, the jaoks. Bible says that daily he loads me with his benefits. piibel räägib, et igapäevaselt tema annab mulle, Benefits, head asjad. ta annab mulle iga päev häid asju. Right? So, hey, if he's going to load me with benefits, I'm looking for him. nii et kui Jumal annab mulle häid asju, siis ma jään ootama seda. Now, maybe I have a bill that can't be paid, võib-olla mul on kodus arve, mida ma ei suuda but maksta, I'm looking for God's goodness in my life. aga ma usun, et Jumal näitab oma headust minu elus. Because God knows what's going to happen today, sest Jumal teab, mis saab toimuma täna and he knows how to get things into your hands that you need. ja tema teab, kuidas saada asju sinu kätesse, mida sul on vaja. And so we just put our trust in him, and we could be happy. ja kui meie paneme oma lootused tema peale, siis me võime olla õnnelikud. Again, don't let your feelings be dictating who you are. jällegi, ära lase oma tunnetel dikteerida endale, mida sa pead tundma. And if you will begin this way, if you'll begin to resist, ja kui sa hakkad sedasi vastu panema ja vastu võitlema, after a while, what you feel isn't going to change who you are. siis mõne aja pärast see, mida sa tunned, ei hakka mõjutama seda, kes sa oled. You're going to get stronger. You're going to become more what we call mature. sest sa muutud tugevamaks, sa muutud selleks, mida me nimetame küpsemaks. But there are some people that are 60 years old and so immature.
aga tead, on 60-aastaseid inimesi, kes on väga ebaküpsed näiteks. Right? So maturity has nothing to do with age. Küpsusel pole mitte midagi pistmist sinu vanusega. Maturity is about who you are on the inside. Küpsus puudutab seda, kes sina seesmiselt oled. How do you deal with the things that come Kuidas towards sina you in tegeled life? asjadega, mis tulevad sinu elu suunas. And so we need to base our decisions and our choices on the truth. Ja meie otsused ja valikud peaksid baseeruma tõele. And you could choose to rejoice. Ja sa võid otsustada olla õnnelik. But, your will is involved in this. Aga sinu tahe on sellega seotud. Now, your will is still part of your soul. Nüüd sinu tahe on ikkagist osa sinu hingest. So what you feel is part of your soul. Nii et see, mida sa tunned, on osa sinu hingest. And what you decide to do, that comes from your soul. Ja see, mida sa otsustad teha, see tuleb sinu hingest. And this is why sometimes we have this battle in our soul. Ja see on ka põhjus, miks meie hinges võib olla selline võitlus. You ever felt a battle in your soul? Oled kunagi tundnud sellist kaklust või võitlust oma You're hinges? feeling one way. You know you better do this. Ja sa tunned ühte asja ja sa tead, sa peaksid tegema seda. You know God said that. Tead, Jumal ütles hoopis seda. And so you've got all these things just coming at you. You're like, I Kõik want to sellised explode. erinevad asjad, mis nagu on vastuolulised ja see toimub sinu sees, ajab sind hulluks. I just want to explode all over everybody. Tahaks lihtsalt plahvatada. There I am. Have you ever had those days? On selliseid päevi olnud? All right, 3 people. You need to be a pastor. Okay. Be a pastor. You'll have many of those days Hakka pastoriks, sul saab palju selliseid päevi olema. where you're just like, I know I'm supposed to do this for these people, but I really don't want to. Kus sa tead, et ma peaksin seda tegema nendele inimestele, aga ma tõesti ei taha seda teha. Okay, God, I'll do it. Ja siis okei, Jumal, ma teen. Again, it's taking the actions. Ei, sa pead tegutsema. And the first time you do it, it might be tough. Ja esimene kord, kui sa seda teed, siis see võib väga keeruline, väga raske olla. It might be a true step of faith where you're just like, God, I'm here. See võib olla tõeline ususamm, et okei, Jumal, ma olen nüüd siin. All right, I will be happy. Okei, ma olen nüüd siin, ma olen õnnelik. I will have peace today. Mul saab täna olema rahu. I'm going to be patient Ma today. kavatsen olla kannatlik täna. I'm going to do it, God. Okei, Jumal, ma teen seda. Help me to do it, God. Aita mul teha seda, Jumal. The first time is tough, Esimene kord sa teed seda, see võib väga raske olla. but then the next time it'll be easier. Aga järgmine kord on see palju The next lihtsam. time it'll be easier. Järgmisel korral on see veel lihtsam. And as you learn to trust in your God, it just gets easier. Ja mida rohkem sa õpid usaldama Jumalat, seda kergemaks ja lihtsamaks see muutub sinu And jaoks. so it's going to take some action. Nii et see nõuab tegutsemist sinu poolt. And it sets your life in the right direction. Ja see paneb sinu elu õige suuna peale. And if you don't do anything different, nothing's going to Kui change. sa ei tee midagi teistmoodi, siis midagi ei muutu. And so you begin to do different than what you feel. Ja seega sa hakkad tegutsema vastupidiselt sellele, mida sa tunned. And this is how we use our will to overcome what we are feeling. Ja see on see viis, kuidas me kasutame oma tahet, et üle saada sellest, mida me tunneme. And we could feel like this, but I decide to do that. Et me võime tunda ennast sedasi, aga me otsustame teha hoopis seda. Right? I feel like hitting them, but I'm going to go up and I'm going to hug them. Ja ma tunnen, nagu ma tahaks neile vastu molli panna, aga ma lähen hoopis ja teen neile kalli. Right? I feel like quitting my job, but I'm going to go and do my best today. Ma tunnen, nagu ma tahaksin oma töökoha sinna paika jätta ja ära minna, aga ma lähen ja hoopis teen seda ja teen seda hästi. Right? When you begin to change your action, Kui sa hakkad muutma oma tegusid, it's going to change what you feel by the end of the day. siis sa hakkad ka muutma seda, mida sa päeva lõpuks tunned. And you're going to have that built-in reward for doing a job well done. Ja sulle tuleb see tasu sellest, et sa teed midagi ja sa teed seda hästi. And so you need to take some action. Sul on vaja tegutseda. And the actions that you take will determine how you feel. Ja see viis, kuidas sa tegutsed, sellest tuleb ka see, kuidas sa tunned ennast lõppude You lõpuks. could choose to hit them just because you felt like hitting them. Sa võid otsustada kedagi lüüa selle tõttu, et sa tundsid midagi enda sees. Then there's going to be issues. There's going to be Siis problems. sellest tulevad probleemid. Or you could choose to smile Aga sa võid otsustada when naeratada, you feel like hitting them. kui sa tahaksid neile virutada hoopis vastu. And then you're going to have a different result. Aga tulemus on hoopis teistsugune. So do something or else you're going to get stuck in a dangerous Tee emotion. midagi, võta midagi ette, sest muidu sa võid väga ohtlikusse olukorda ise sattuda. Point number 2 is this. Teine punkt, Speak the right words. räägi õiget sõnu. Speak the right words. Räägi õigeid sõnu.
So it's not just doing action, it's what we say. et asi ei seisne ainult selles, mida me teeme, vaid ka selles, mida me räägime. Proverbs chapter 18. Õpetussõnad 18. Proverbs 18 verse 21. Õpetussõnad 18 ja 21 salm. It says it this way. It says, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Õpetussõnad 18, 21. Surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. With my words, I could speak life. Oma sõnadega ma võin rääkida elu. Or with my words, I could speak death. Või oma sõnadega ma võin rääkida surma. Do you know you could go into a place that everybody's happy and you could make everybody feel bad? Kas sa tead, et sa võid minna kohta, kus kõik on õnnelikud ja rõõmsad ja muuta need kõik väga kurvaks? You could show up at a Christmas party Sa võid minna jõulupeole and you could destroy the atmosphere of Ja a sa võid- Christmas party with your words. ja sa võid hävitada selle jõulumeeleolu ja atmosfääri sellest peos oma sõnadega. I hate coming to things like this. Ma täiega vihkan selliseid asju. You guys are so boring. Te olete nii igavad. You know, and I would rather stay home and watch the news than sit here with you guys. Mina pigem oleks kodus ja vaadaks telekat ja uudiseid, kui teiega siin koos niimoodi passida. How many of you know you start saying a few words like that, the whole atmosphere of the party changes. You're just Kui kind nad of like, teavad, et sa hakkad selliseid asju ütlema, siis kohe see atmosfäär hakkab seal muutuma. just by your words, Lihtsalt tänu sinu sõnadele. you could affect everybody around Sa you. võid mõjutada kõiki, kes sinu ümber on. And so we could choose to speak words of death. Nii et me võime otsustada rääkida sõnu täis surma. You could go home and speak words of death to your family. Sa võid minna koju ja rääkida surma täis sõnu oma pereliikmetele. What's wrong with you guys? Mis teil viga on? Why can't I have a better family? Miks mul parem perekond ei võiks God, olla? why didn't you give me a better wife? Jumal, miks sa mulle paremat naist ei God, andnud? why didn't you give us better kids? Jumal, miks sa meile paremaid lapsi ei andnud? And you could go around the house screaming and yelling all this stuff. Käid majas ringi, karjud ja räuskad seal. And that's speaking death over your family. Ja see kuulutab surma sinu pere üle. Or you could go in and, things might not be like you want them to be, but you speak words of life. Või sa võid minna sinna ja asjad ei ole täpselt nii, nagu sa tahaksid, et tuleks, aga sa võid rääkida elu. God, I thank you for my wife. Jumal, aitäh minu naise I eest. thank you for my kids. Jumal, ma tänan sind oma laste eest. God, help me be a good example to my kids. Jumal, aita mul olla heaks eeskujuks oma lastele. God, put your hand on my kids. Jumal, ma panen oma käed oma laste peale. Let them hear you speak it. Las nad kuulevad sind ütlemas neid asju. Tell them God is with you. He Ütle loves neile, you. et kuule, Jumal on sinuga, Jumal armastab He's sind. always going to be with Ta you. on Don't alati ever koos forget sinuga. that. Ära kunagi unusta seda, et You know, Jumal on alati sinuga. those are the words that bring life to somebody. Need on sõnad, mis võivad tuua elu kellegile. I think the reason you come to church is you're wanting to hear some words of life. Ma usun, et põhjus, miks sa käid koguduses, on see, et sa tahad kuulda elu andvaid sõnu. If I started saying things like you're a bunch of losers and you'll never make it and even God can't help y'all, Kui ma räägiks kogu aeg, kuule, teate ka kari luusereid siin ja mitte kunagi te ei suuda millegagi toime tulla ja Jumalale te ka ei meeldi. how many of you know after about 3 weeks we'd have like Freddie just showing up because he has to? Kui paljud teavad, et umbes 3 nädala pärast ainult Fredi tuleks kogudusse sellepärast, et ta peab tulema. Yeah, right? Nobody would want to come hear that. Mitte keegi ei tahaks tulla siia ja kuulda sellist asja, on nii? We come to church to hear words of life. Tuleme kogudusse selleks, et kuulda elu andvaid sõnu. Amen. Hello? Hallo. We don't want to have somebody beat us up. Me ei taha, et keegi kogu aeg meile niimoodi peksaks meid läbi. We want to have somebody build us up. Me tahame, keegi ehitaks meid üles. And that's why you come. Sellepärast tuled. Now, we can get this from others. Nüüd me võime seda ka teistelt saada. But listen, you Aga can kuula. speak words of life to yourself. Sina võid rääkida ka elu andvaid sõnu iseendale. You can begin to feel bad. Sa võid hakata ennast kehvasti You tundma. can begin to feel down Sa and võid hakata depressed. tundma, et sa hakkad depressiooni vajuma või midagi on halvasti sinu Then elus. you could start speaking to yourself. Aga siis võid rääkida iseendale. Just like you would encourage somebody else, you begin to encourage yourself. Täpselt samamoodi, nagu sa julgustaksid kedagi teist, sa võid iseennast julgustada ja üles ehitada. And you've got to learn to control your mouth Ja sul on vaja õppida kontrollima oma suud. because then you'll be able to control your soul. Siis sa suudad kontrollida oma hinge. And here's a revelation for some of you maybe today. Ja võib-olla mõnele tuleb see ilmutusena, You don't have to say everything that you think. aga sa ei pea ütlema kõike seda, mida sa mõtled. Thank you. Just Aitäh. because you think it doesn't mean you have to speak it. Lihtsalt sellepärast mingisugune loll mõte sulle pähe tuli, ei tähenda, et sa pead kohe selle välja rääkima. If I
if I said everything I thought, I wouldn't be a pastor for very long. kui ma räägiksin kõike seda, mis minu peas toimub ja mida ma mõtlen, siis ma ei oleks pastor. Because I have the same thoughts as you all have. Sest ka minu peas käivad sellised mõtted läbi, mis teie peast läbi käivad. Right? And so we could choose to say it, Me võime otsustada, kas me ütleme neid or we asju could choose and filter that and say, well, no, that is not või me for me. otsustame, et me filtreerime seda, mida me ütleme, et kuule, et mina ei ütle selliseid asju. Oh, we need to learn to have a filter from the Word of God. Oi, meil on vaja endal arendada Jumala sõna filtrit oma suuga. To let what comes out of our mouth be good and life-giving Et words. lasta sellel, mis tuleb meie suust välja, olla hea ja eluandev. And I'm going to speak over myself good Ja things. ma räägin iseenda üle häid asju. You don't have to act on everything that you feel. Sa ei pea tegutsema vastavalt kõigele sellele, mida sa tunned. Well, I just felt like it, so I said it. Ma tundsin ennast nii ja siis ma ütlesin. Oh, that is so immature. Täiega ebaküps oli see. So immature. Täiega ebaküps. Just because you feel it, you don't have to say it. Lihtsalt sellepärast, et sa tunned midagi, ei tähenda, et sa pead seda ütlema. Jesus said this, sometimes you just need to hold your peace. Jeesus ütles, et vahest sa pead lihtsalt rahulikuks jääda. Hold your peace. Hoia oma rahu. Why? Miks? Because somebody's going to try to take your peace. Sest keegi tahab ära võtta sinult rahu. And he said, hold on to it, don't let it Ta go. ütleb, et hoia kinni oma rahust. Jää rahusse. Right? Don't let other people take your peace. Ära lase teistel inimestel võtta endalt rahu ära. Just because somebody says something, don't lose your peace. Lihtsalt sellepärast, et keegi ütleb midagi, ära kaota rahu. And so how do you keep your peace? Kuidas sa säilitad rahu? Sometimes you're quiet. Mõnikord sa oled lihtsalt kuss. Because what is peace? Sest mis on rahu? Peace is an emotion. Peace is a feeling, right? Rahu on tunne, rahu on emotsioon, on nii? You know, everything around you is a mess, but you just feel like Kõik It's sinu gonna be ümber okay. on täiesti katastroof ja segaduses, aga sa võid olla rahulik. you feel it's going to be okay. Tunned, et kõik saab korda. God's going to take care of me. Jumal kannab hoolt minu eest. Nothing's going to harm me. Mitte miski ei tee mulle liiga. It looks like it's not going real well right now, but God will take care of me. Tundub nagu asjad ei lähe just kõige paremini, aga Jumal aitab, Jumal kannab hoolt minu You know, eest. things don't look real great at church, but God's going to take care of us. Asjad ei tundu siin koguses nagu just kõige paremad olevat, aga ma usun, et Jumal kannab hoolt meie eest. Right? We can get peace even in a strange situation. Me võime tunda rahu ka kõige keerulisemas olukorras. And so you need to pick your battles very carefully in life. Sa pead valima oma lahinguid väga ettevaatlikult. This is one of the things that I talk about in marriage counseling or pre-marriage counseling. See on üks asjadest, millest ma räägin abielu eelses sellises nõustamisest täpselt. Right? Is pick your battles. Et vali oma lahinguid. Just because you feel it doesn't mean you need to fight over it. Lihtsalt seepärast, et sa tunned midagi, ei tähenda, et sa pead kaklema selle pärast. You know, pick your battles very carefully. Vali oma lahinguid väga ettevaatlikult. And listen, husbands and wives, Ja abikaasad, palun kuulake. just because you're right Lihtsalt sellepärast, et sul on õigus, doesn't mean you need to fight about that. ei tähenda, et sul on vaja kakelda selle pärast. Right? Just because you're right, Alloo, sellepärast, well, et you know I'm right. I was right yesterday, I'm right today. sellepärast, et sinul on õigus, et mul oli õigus eile, mul on õigus täna. No, it doesn't mean you need to fight about Ei it. tähenda, et sa peaksid kaklema või võitlema selle pärast. Pick your battles. Vali oma lahinguid. And some things you know you're right, but you know what? Just let it go. Ja mõned asjad, mille suhtes tunned, et kuule, aga mul on õigus, lihtsalt lase sellel minna. Because it's not really that important. Ja see tegelikult ei ole nii oluline asi. Okay, I understood the situation better than they did, but hey, Okei, ma I'm gonna let it go. sain sellest olukorrast paremini aru kui nemad, aga okei, las see olla nii. pick your battles. Vali oma lahinguid. Now, if it's going to change the direction of your family, those are the things you stand up for. Nüüd, kui see on midagi, mis võib muuta sinu perekonna suunda, siis need on asjad, millest sa pead olema kindel. If it's going to hurt somebody in your family, you stand, you take your stand. Kui see teeb haiget kellelegi sinu perekonnas, siis sa pead seisma. But if it doesn't really matter, Aga kui see on midagi väga ebaolulist, that's not something to fight about. siis see ei ole mingi asi, mille pärast peaks kaklema. Because how many know the devil will put 15 things that don't matter in your life if that's what you're going to fight about? Sest kui paljud teavad, et saatan võib panna 15 asja sinu ellu, mis ei ole üldsegi olulised ja et sa võid kakelda selle pärast. And then your whole house is just fighting over stuff that nobody even knows why you're fighting. Ja siis sinu pere võib lihtsalt kakelda asjade pärast, mille pärast keegi ei tea, mille pärast üldse kaklete. I've had couples come in and they've told me, we don't even know what we're fighting about anymore. We just fight all the time. Minu juurde on paarid tulnud, kes ütlevad, kuule, et me kogu aeg vaidleme ja kakleme kogu aeg, aga me ei tea isegi, mille pärast me kakleme ja vaidleme. We've forgotten what the problem Me was. unustasime ära, milles see probleem üldse oligi. We just stopped talking. Me lihtsalt ei räägi üksteisega. Haven't talked to her for 3 years. Pole 3 aastat üksteisega rääkinud. We just stopped talking. I don't remember why. Me ei räägi üksteisega. Ma enam ei mäleta, mille pärast me ei räägi üksteisega. Don't let those feelings begin to change who you are. Ära lase nendel tunnetel muuta seda, kes sina oled. And one of the ways we can overcome that is by using words of life.
Ja üks viisidest, kuidas me saame nendest üle olla, on kasutada elu andvaid sõnu. And what you sow, you're going to reap. Ja usu mind, see, mida sa külvad, seda sa ka lõikad. And so if you start sowing words of life, you're going to get those words Ja of kui life sina back. hakkad külvama elu andvaid sõnu, siis sa saad ka lõigata neid But sõnu. if you sow words of death, you're going to get death words back. Aga kui sina kasutad surmavaid sõnu, siis sa võid ka tagasi saada neid And so surmavaid sõnu. use your words for life and the good things. Nii et kasuta oma sõnu elu andmiseks ja headeks asjadeks. James chapter 1. Jakobuse esimene peatükk. James chapter 1. I want to read this out of the Amplified Bible. Jakobuse 1:21, ma tahan lugeda seda laiendatud piibli tõlkest. James 1:21, it says, so get rid of all uncleanliness Jakobuse 1:21 ütleb, seega vabanege kogu ebapuhtusest and all that remains of wickedness. ja kõigest alles jäänud kurjusest And with a humble spirit receive the word of God, ning võtke vastu alandliku vaimuga Jumala sõna, which is implanted in you, actually rooted in your heart, mis on sisendatud teie sisse ning juurdunud teie südamesse, which is able to save your souls. mis suudab päästa teie hinged. He said here, the word of God that is rooted and planted in you, Ütleb, et Jumala sõna, mis on juurdunud sinu külge või istutatud sinu sisse, it can save your soul. võib päästa sinu hinge. Why do you come to church to hear the word? Miks sa käid kogudustes kuulmas Jumala sõna? To renew your mind and to save your soul. Selleks, et uuendada oma meeli ja päästa oma hinge. Amen. Amen. When you give your heart to Jesus, your spirit is made new Kui instantly. sina annad oma elu Jeesusele, siis sinu vaim saab värskendatud automaatselt. Instantly, you become a child of God. Automaatselt sa saad Jumala lapseks. Instantly, you're in the family of God. Automaatselt sa oled osa Jumala perekonnast. Instantly. Koheselt. But your soul needs to be renewed. Aga sinu hing vajab uuendamist. Your soul needs to be developed. Sinu hing vajab arendamist. And it's through the word of God. Ja läbi Jumala sõna, When it gets planted in you, it begins to change kui who sa you are. sisendad enda sisse seda ja istutad neid seemneid oma sisse, And siis then when hakkab you arendama. allow God's word to start coming out of your mouth, Ja kui sa lased Jumala sõnal tulla oma suust välja, you hear God's word, it gets in you, and then you speak it back out. sa kuuled Jumala sõna, mis tuleb sinu sisse ja siis sa räägid välja Jumala sõna. That is when it's going to begin to direct your life. See on see koht, kus hakkab suunama sinu elu. And so God's word planted in you will save you and it will direct you. Need Jumala sõna, mis on sinu sisse istutatud, saab päästa sind ja hakata suunama sinu elu. And then you'll see God at work because of the fruit of your lips. Ja siis sa võid näha Jumalat töötamas enda elus tänu oma sõnadele. You know, the Bible says that David, he encouraged himself when he was feeling low. Piibel räägib sellest, kuidas Taavet julgustas ennast, kui tema tundis ennast depressioonis. How did he do that? Kuidas ta tegi seda? Just what we're talking about. It's the same thing. Täpselt sama asi, millest me just rääkisime. The same way we encourage somebody else, he chose to encourage himself. Samamoodi nagu sa julgustaksid kedagi teist, tema otsustas iseennast julgustada. I can do it. Ma suudan seda teha. God is with me. Jumal on koos minuga. My enemies are surrounding me, but they will all fall Minu vaenlased piiravad mind sisse, aga nad kõik langevad. because God is going to help me. Sest Jumal aitab mind. I am gifted. Ma olen andekas. I can do this. Ma suudan seda teha. I'm anointed by Ma God. olen Jumala poolt võitud. These are the things we need to be speaking to ourselves Need on asjad, mis me peaksime iseendale ütlema, if we're going to make it through this life. kui me tahame läbi tulla sellest elust. Because we all know the devil's going to put negative things, negative things, negative things. Sest me kõik teame seda, et saatan üritab panna negatiivseid asju sinu sisse, negatiivseid asju And sinu we need to sisse. be declaring my steps are ordered by God. Aga meie peame ütlema, et meie sammud on Jumala poolt paika seatud. So I'm going to take a step of faith right now, Nii et ma võtan praegu ususammu and I'm going to choose to believe that he will take care of us. ja ma otsustan uskuda seda, et Jumal kannab hoolt meie eest. So I'm not going to worry. Seega ma ei I'm muretse. not going to be frustrated. Ma ei kavatse olla I'm frustreerunud. just going to be happy. I'm going to choose to rejoice in Ma God. otsustan rõõmustada ja olla ja nautida Jumalat. So when you feel a dangerous emotion, Nii et kui sa tunned mingisugust ohtlikku emotsiooni, take an action. siis tegutse. Speak the right words. Räägi õigeid sõnu. And then point number 3 Ja siis kolmandaks punktiks is use the buddy system. on see, et kasuta sõbrasüsteemi või sellist semusüsteemi. Use the buddy system. Kasuta semusüsteemi või You might think, sõbrasüsteemi. what in the world is a buddy Ma system? mõtlen, mis asi see sõbra või semusüsteem It's üldse a on? scuba diving term that I learned back when I was in college. See on selline sukeldumistermin, mida ma juba kolledžis õppisin. You know, what the thing is you never want to dive alone. Ja asi on selles, et kui sa sukeldud, sa ei taha üksinda sukelduda. You always want to have a buddy with you. Sa alati tahad, et keegi oleks sinuga kaasas. Because if there's a problem and you're underwater and you're all alone, how many know it could be a big problem? Sest kui tekib mingisugune probleem sinuga ja sa oled vee all kuskil sügaval ja kui tekib probleem, siis ka väike probleem võib väga suur probleem olla. Right? I mean, I just ran out of air. That's not a really big problem.
okei, kuule, mul sai hapnik otsa, et see vist ei ole väga suur probleem või? Unless you're 30 meters down, Kui see just ei ole 30 meetri sügavusel, then it's a big problem. siis on see väga suur probleem. But if you've got somebody else there that you could breathe their air, you're fine. Aga kui sinuga on keegi, kelle nii-öelda hapnikuballooni sa saad kasutada, kui sa oled seal, siis kõik on korras. You know, if you get stuck in some weeds, Kui sa jääd kuskile or mingisugust, some like seaweed, whatever that is. kui sa jääd mingisuguste vetikate külge kinni sealt takerdud, You know, if you've got a buddy there to help you get out, you're good. kui keegi sõber on sinuga, kes aitab sul sellest välja But if tulla, you're see on all kõik korras. alone, you're going to panic. Aga kui sa oled üksinda seal ja takerdud nendesse vetikatesse, And siis sa võid paanikasse All you're going sattuda. to do is get more tangled up in all the seaweed. Ja ainus, mida sa teed, on see, et sa saad veel rohkem kinni jääda sinna vetikatesse. And so just like scuba diving, Täpselt samamoodi nagu sukeldudes niimoodi. I think we need to live our life with the buddy system. Ma usun, et me peaksime oma elusid elama niimoodi sõbrasüsteemiga. We don't want to be alone. Sa ei taha olla üksinda. I don't think a Christian should ever be alone in life. Ma ei usu, et ükski kristlane elus peaks kunagi olema üksi. You know, God started the buddy system, didn't he? Näete, sest Jumal alustas seda, Jumal oli see, kes alustas selle nii-öelda sõbrasüsteemi. He created the perfect man. Nema lõi täiusliku mehe. I think he looked a lot like me, but that's my own Ma opinion. usun, et ta nägi väga minu moodi välja, aga see on ainult minu arvamus. But God created the perfect man, Aga Jumal lõi täiusliku mehe, and he put him in the perfect place. pani ta täiusliku paika. And what did God say? Mida Jumal ütles? It's not good for him to be alone. Et see ei ole hea, et ta on üksi. So he created him a buddy. Nii et ta lõi talle kaaslase. She was sexy too. Ta oli ka väga seksikas. She was the perfect woman. Ta oli täiuslik naine. So then you had the perfect man and the Nii et perfect siis woman oli living in the perfect täiuslik place. mees ja täiuslik naine elasid täiuslikus kohas. And then he said, and that's not good enough. You need to multiply. You need to make lots of you Siis ta guys. ütleb, et ka see ei ole nii hea, et te peate palju nema ja te saagu palju. And so for us to be alone is not good. Nii et see, et me oleme üksi, ei ole meile hea. And we need each other. Ja meil on vaja üksteist. We have what we call a one another gospel. Meil on vaja nii-öelda sellist evangeeliumit ja me nimetame, et evangeelium üksteisele. We are to love one another. Peame armastama üksteist. We're to encourage one another. Peame julgustama üksteist. We're to help one another. Peame aitama üksteist. We're to pray for one another. Peaksime palvetama üksteise eest. We have a one another gospel, right? Meil on selline üksteise evangeelium. It's about being in this together. Siis me peame selles üheskoos olema. Now, I'm not saying that we all have to live in the same apartment. That's not what I'm saying. Ma ei ütle seda, et me peame kõik ühes samas korteris elama. Ei. But that we have people in our life that we know we're not alone. Aga et meie elus on teisi inimesi, et me teame, et me ei ole üksinda. We have people in this church family that we come together and we can support one another. Et siin koguduse peres meil on teised inimesed meiega koos, keda me võime ka toetada ja abiks olla. And it is important to have positive and godly people in your life. Ja see on väga oluline, et sul oleks elus positiivsed ja jumalakartlikud inimesed. You know, Peter said it this way. Peetrus ütles niimoodi. In 2 Peter chapter 1, Teine kiri Peetrusele chapter 1, esimene peatükk he said, have people with the same kind of faith around you. ütleb, et hoia enda ümber sama usuga inimesi. You know, use the buddy system Kasuta seda seemusüsteemi, because you don't want to live this life alone. sest sa ei taha olla siin elus üksinda. You don't want to be out there just all isolated. Sa ei taha olla siin elus täiesti isoleeritult. We need to have people around us that can speak into our life. Meil on vaja enda ellu inimesi enda ümber, kes kõnetaksid meie elus. You need to have a pastor that can speak into your life. Sul on vaja pastoreid, kes räägiks sinu ellu. You need to have friends that can speak into Sul your on vaja life. sõpru, kes saaksid sinu ellu rääkida. And if they see you going in a wrong direction, that they could come and say, listen, you need to go a different Kui direction. nad näevad, et sa lähed vales suunas, siis nad saavad tulla sinu juurde ja öelda, et kuule, sa liigud vales suunas. You know, you don't need to be down and depressed. Sa ei pea tundma ennast kuidagi depressioonis või masenduses. You got a God who loves you. You've got people in church who care about Sul you. on Jumal, kes armastab sind, sul on koguduses inimesed, kes armastavad sind. And that will lift us up out of the bad places that we get into. Ja see ehitab meid üles ja I'm sorry. It'll lift us up See out of the tõstab bad meid välja places that we nendest get into. halvadest olukordadest, kus me oleme. Look what it says here in Ecclesiastes Vaata, chapter mida 4. siin ütleb Koguja raamatus 4. peatükis. Ecclesiastes chapter 4. Koguja 4, 9. peatükk. 4. peatükk, 9. salm. Yeah, and verse 9 and verse 10. Verse 9 Koguja and 4, 10. 9 ja 10. salm. It says, two are better than one because they have a good return for their labor. Parem, 9. salm, parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk. How many of you know that two people working together get a whole lot more done than just one person? Kui paljud teavad, et 2 inimest koostööd tegema saavad palju rohkem tehtud kui üks inimene üksinda. And then it goes on in verse 10 to say, if either of them fall down, one could help the other up. But pity the one who falls and has no one to help him up. 10. salm ütleb, kui nad langevad, siis tõusevad nad
siis tõstab teine oma kaaslase üles, aga häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb, ega ole teist, kes ta üles tõstaks. You know, if you don't have somebody there for you, Kui sul ei ole kedagi, kes aitaks sind. how many know when you're down, it's hard to get up? Kui paljud teavad, et kui sa oled maha kukkunud, siis on väga raske üles saada. But if you fall down and there's somebody right there to say, come on, you can do this, Aga kui sa kukud ja keegi sinu kõrval ütleb, kuule, et sa suudad you're seda. not going to stay here. God is going to bring you out of Et this. sa ei jää siia kinni, Jumal aitab sind välja Don't sellest. get depressed on me now. We've got too much to do. Ära nukrutse, meil on liiga palju teha, tõuse püsti. What are we going to do? Siis mida me teeme? We're going to get up. Tõuseme püsti. We're going to go and act like we need to be acting Läheme ja käitume nii ja tegutseme nii, nagu me peaksime tegutsema. because we had somebody there to help us. Sest keegi oli seal aitamas meid. Remember, we talked last week about that guy who they made a movie about. Eelmine nädal me rääkisime sellest tüübist, kellest tehti film. That guy who got his arm stuck in the rock See tüüp, kellel jäi käsi sinna kivi vahele kinni mägedes. and he had to take off his own arm to get out of there. Ja selleks, et sealt minema saada, ta pidi oma käe seal maha How many of you lõikama. know his situation would have been a whole lot different if he would have had a buddy with him? Kui paljud võivad arvata, et tema olukord oleks hoopis teistmoodi olnud, kui ta oleks kellegi ka koos, mingi kaaslasega seal olnud. Right? I mean, they wouldn't have made a movie about him, Temast poleks filmi võib-olla tehtud, but at least he would still have two arms. aga tal oleks 2 kätt vähemalt olemas. Right? And so if we live life with having people around us who can help us, Aga kui me elame oma elu niimoodi, et meie ümber on inimesi, kes saavad aidata meid, life is going to go so much better for us. siis elu läheb palju kergemini meie jaoks. And as we keep reading here with verse 11, Kui me loeme siit 11. salmist edasi, it says, also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? 11. salm nõnda samuti, kui 2 magavad üheskoos, siis on neil soe, aga kuidas üksik sooja saab? And though one may be overpowered, two can defend themselves, and a three-strand cord is not easily broken. Ja kui ka üksikust jagu saadakse, siis 2 panevad ometi vastu ja 3-kordset lõnga ei kista katki nii kergesti. When you are alone, when you feel isolated, your soul craves for a connection. Kui sa oled üksi ja sa oled isoleeritud, siis sinu hing igatseb kellegiga koos olemist. It's not a compliment to say, well, I'm just a loner. See ei ole nagu kompliment, kui keegi ütleb, kuule, ma olen üksiklane. You know, that's not a good thing to say about yourself. See ei ole midagi head enda kohta. That should not be something that you're proud of. See ei peaks olema midagi, mille üle sa uhkeldad. I've talked to people who are proud about that. Well, I'm just a loner. I just want to be by myself. Et ma tunnen küll sellised inimesed, kes räägivad, mul meeldib üksi olla, ma tahangi üksi olla. You know, no, that's not, we need each other. We need somebody. Meil on vaja kedagi enda elus, meil on vaja inimesi enda ümber. Because if we don't have a connection, Sest kui meil ei ole ühendust kellegiga, if we feel isolated, we're going to be easily overwhelmed by stuff. kui me oleme isoleeritud kõigest maailmas, siis We're going to be easily overwhelmed. meid on raske üle koormata. Right? I mean, Meil on kerge üle koormata, vabandust. when tough times come Kui rasked ajad tulevad and it feels like it's bigger than you ja tundub, et olukord on sinust kõvasti suurem and you don't have anybody to turn to, ja sul ei ole kedagi, kelle poole abi paluda või pöörduda, it'll push you down. siis see olukord võib sind maha suruda. But if two can stand together, Aga kui 2 inimest saavad seista kindlalt, if a husband and wife can stand together kui mees ja naine saavad seisma jääda and say, we can get through this, we can do this together. ja öelda, et me suudame seda üheskoos, me saame hakkama sellega. For one of them alone, it might be too much. Kui keegi on üksinda, siis temale jaoks võib see olla liiga suur But koormus. you have a husband and wife standing together, they can make it through anything. Aga kui mees ja naine seisavad üheskoos ja usuvad sama asja, siis nad võivad ükskõik millest läbi tulla. Amen. Amen. But it also is that way with people in the church. Aga samamoodi on ka inimestega koguduses. God put you here in this church to give you connections in your life. Jumal on pannud teid siia ühte kohta selleks, et teil oleks ühendusi siin elus. And when you don't have connection with people, you're going to be easily overwhelmed. Kui sa ei loo ühendust inimestega, siis sind on väga kerge üle koormata. And what's going to happen is you're going to start looking to other places to fill that void that's in your life. Mis juhtub on see, et sa võid hakata otsima teistest kohtadest seda tühimikku täidet. People look to sex and drugs, Inimesed otsivad rahuldust seksist ja narkootikumidest, alcohol, alkoholist, gambling. hasartmängudest. You know, people look to all these other addictive things to try to fill a void in their life. Inimesed vaatavad sellist sõltuvust tekitavate asjade peale selleks, et mingisugust tühimikku enda sees täita. And really, just about every addiction that somebody gets themselves into, there's always a connection back to they feel isolated. Ja tegelikult igas sõltuvuses on mingisugune asi, kus nad ühel hetkel tunnevad, et nad on täiesti isoleeritud. There's something that was missing in their life and they tried to fill it with that.
et midagi oli puudu nende elus ja nad üritasid seda täita millegiga. You know, and people are going after things they should not be going after because they don't feel connected. Inimesed ajavad taga asju oma elus, mida nad tegelikult ei vaja, sellepärast nad tunnevad, et mingisugust ühendust ei ole neil. But when we're connected, we don't feel like we need those things. Aga kui me oleme ühenduses teiste inimestega, siis me ei vaja neid asju. We need each other. Meil on vaja üksteist. We need to be together. We need to be in unity. Meil on vaja olla üheskoos, me peame olema ühtsuses. We need to be ready to help somebody. Me peame olema valmis aitama inimesi. And if you know a friend who's struggling, don't judge them. Ja kui sa tead kedagi, mingit sõpra, kes on raskustes ja kannatustes, siis ära mõista kohut nende üle. Oh, I knew I was better than them. Ma tean küll, et ma olen parem neist. They always act like they're a better Christian than me. I knew I was a better Christian than Tema them. alati näitab, nagu ta oleks parem kristlane kui mina, aga mina tean, et ma olen alati parem kristlane kui tema. Right? See, I told you. No ma ütlesin sulle. No, stop judging. Ei, ära mõista kohut nende. If you see somebody struggling, go Kui and sa help. näed, et keegi on raskuses, siis mine aita. Go and help. Mine ja aita. Say, man, I'm going to be praying for you. Ütle, kuule, ma palun sinu pärast. I see that you're struggling with this. I'm going to be praying for Ma näen, you. et sa oled raskustes, ma palun, võtan sind palves ette. You're not alone. Sa ei ole üksinda. You're not alone in this. Sa ei ole üksinda selles I'm going to be olukorras. right here with you. When you need me, you call me. Et ma olen sulle abiks olemas, et kui sul on vaja, helista mulle. But you're going to be in my prayer. Aga ma palvetan sinu pärast. That has got to be the way that we connect with one another. See on viis, kuidas me peaksime ühendust looma üksteisega. Instead of saying, Freddie, did you hear about that? Selle asemel, kuule, Fredi, kas sa kuulsid, mida see tüüp tegi? You know what they were doing last Mis night? tema eile tegi või? Let me tell you what they did last night. Las ma räägin, mida ta eile õhtul tegi. No, you don't need to go gossiping. Ei, sul ei ole vaja niimoodi Well, I kuulujuttu was rääkida. just telling Freddie so that he could pray too. Ai, ma lihtsalt rääkisin Fredile, et ka tema saaks palvest pidada. No, Ei, you just wanted to gossip. sa tahti seal kuulujutte levitada. All right, stop it. Jäta järele. If you know something about somebody in our family, Kui sa tead midagi kellegi kohta siin peres, you just pray. siis sina palveta nende pärast. You help when you can, Sina aita neid, kui sa saad, and you pray for them. ja sina palu nende pärast. You don't need to judge them. You don't need to gossip Sul about ei ole them. vaja kohut mõista nende üle, sul ei ole vaja teistele rääkida sellest, mis toimub nende elus. You need to guard what you say Sul on vaja hoida, valvata seda, mida sa ütled. and realize we're in this in the buddy system, Ja mõista selles, et me oleme selles üheskoos selle semu või sõbra süsteemiga. right? We have friends in Christ Jesus, Meil on sõbrad Kristuses Jeesuses. people that will stand by us. Inimesed, kes on valmis seisma meie eest, meie kõrval. Amen. Let people feel free to come and ask you for help. Las inimesed tunnevad ennast vabalt, et paluda sinu käest abi. Be that kind of a trustworthy person. Ole selline usaldusväärne inimene. That if they need help, they could call you and say, man, can you pray for me? Et kui nemad vajavad abi, siis nad saavad helistada sulle ja öelda, kuule, palun paleta minu pärast. And they know that when they come to church on Sunday, that not everybody in the church is going to know what you told them last night. Ja et nad teavad, et kui nad tulevad kogudusse, siis ei ole mingi 110 inimest koguduses, kes teavad, mis nendega on juhtunud. Hello, be trustworthy. Allo, ole usaldusväärne. Be that person that others can lean on. Ole see inimene, kelle peale teised inimesed saavad toetuda. And together, we can make it through the difficult times. Üheskoos me võime läbi tulla nendest raskustest. That's what a church is. Selleks ongi kogudus. That's what we're here for, Selle jaoks me olemegi siin. is to support one another when we're needed. Et toetada teineteist, kui me vajame abi. Looking for areas where I could be a blessing. Et leida neid valdkondi enda elus, kus me saame teisi inimesi õnnistada. You know, I've got some free time and it's snowing outside. Whose driveway could I go shovel? Who has their own house? Väljas sajab lund ja mul on vaba aega. Kelle seda kõnniteed ma võiksin lumest puhtaks tegema? Pavel lives close. I'm going to go shovel Pavel's Kuule, driveway. Pavel elab lähedal. Ma lähen temale külla, ajan tal lume tee pealt ära. You know, think about what you could do to help. Mõtle, mida sina saaksid teha selleks, et aidata And kedagi. like we already said today, there's a built-in reward for doing that. Ja nagu ma rääkisin, et sellel on ka selline sisse ehitatud tasu. And this is the beautiful thing about the body of Christ. We can depend on each other. Ja imeline asi selle juures on see, et me saame loota üksteise peale. But look for others that you could be a blessing to. Aga otsi ka teisi inimesi, kellele sina võiksid Be õnnistuseks olla. looking for opportunities that you could serve. Otsi võimalusi teenimiseks. And you might be feeling, I need 3 people to serve me. No, sa võid olla tunned, et kuule, mul on vaja 3 inimest, kes mind teeniksid Look hoopis. for opportunities to serve others. Otsi võimalusi, kus sina saaksid teisi inimesi teenida. And it will make connections so that people will be there for you. Ja see loob selliseid ühendusi, et teised inimesed saavad sinu jaoks olla abiks, kui on And vaja. so when we feel like we need help, Ja kui me tunneme, nagu me vajaks abi, go and serve. siis mine ja teeni. Jesus, how many of you know he needed some help? Nagu öeldi, et Jeesusel oli ka abi vaja. He needed people to help him get to where he needed to be. Jeesusel oli vaja, et inimesed aitaksid tal jõuda sinna, kus tal oli vaja jõuda. And you know what Jesus' heart was? Ja tead, milline oli Jeesuse süda? I did not come to be served. Ma I ei came tulnud to siia, serve. ma ei tulnud siia selleks, et mind teenitaks, vaid ma tulin siia selleks, et teenida.
and he served the people. ja ta teenis inimesi. And then the people would serve him. Ja siis inimesed teenisid teda. He didn't say, I am the Son of God, serve me. ta ei öelnud, et mina olen Jumala poeg, teenige mind. No, he said, Ei. I'm going to serve you. ta ütles, et mina teenin teid. And I know that when I do that, it's going to make a connection between us. ja ma tean, et kui ma teen seda, siis see loob ühenduse sinu ja minu vahel. And we're going to be in this together. ja me oleme selles üheskoos. And that needs to be our heart too, church. ja meil peaks olema samasugune süda. That needs to be the heart of LFA. selline peaks olema elava veekoguduse Is süda. that we're serving one another. et me teenime üksteist. We're here for each other. me oleme siin üksteise jaoks. You don't come to church to be served. You come to church to serve. et sa ei tule kogudusesse selleks, et sind teenitaks, vaid selleks, et teenida. Amen? Amen. And then there's that connection. siis me loome selle ühenduse üksteise vahel. And what are we talking about? millest me räägime siin? We're talking about how to get our soul healthy and räägime, stable. kuidas saada oma hinge terveks ja stabiilseks. And it's this buddy system, this helping and serving one another that's going to do that. ja see mu süsteem, see üksteise abistamise süsteem, see aitab sellele kaasa. That we are not alone. me ei ole üksinda. But we have a family, a church family who's all going through life together. aga meil on koguduse pere, kelles me koos läheme elust läbi. And so we need each other. meil on vaja üksteist. Don't isolate yourself. ära isoleeri ennast kuidagi. We need one meil another. on vaja üksteist. So when you have bad emotions trying to come on you, nii et kui halvad emotsioonid üritavad tulla sinu üle, resist them. siis pane vastu neile, sõdi vastu neile. How do you resist them? kuidas sa sõdid vastu You neile? resist them by taking some action, läbi selle, et sa tegutsed, doing something, teed midagi, võtad midagi that you ette, speak the right words, sa räägid õigeid sõnu and you pull friends around you that can help you to get through. ja tõmbad sõpru enda ligi, kes aitavad sul sellest läbi tulla. And you know, I don't want you just to be a hearer about this. I want you to be a doer ja of ma ei these taha, things. et sa ainult kuuleksid sellest, ma tahan, et sa ka tegutseksid vastavalt sellele. And we need to trust the Holy Spirit to help us ja meil on vaja usaldada püha vaimu, et tema aitaks meid to get through. sellest läbi tulla. Amen? Amen. And He will help ja you. tema aitab sind. He will be with you always. tema saab olema koos sinuga alati, Amen? igavesti. So even if we don't have somebody next to us physically, nii et isegi kui kedagi meie kõrval füüsiliselt ei ole, we have Him. siis tema on meie jaoks alati He is olemas. in us and He's ta on with meie us. sees ja ta on koos meiega. And He will help you get ja through. tema aitab sinul sellest olukorrast läbi tulla. Thank God we have one another. tänu Jumalale selle eest, et me oleme üksteise jaoks olemas. Thank God we don't just have to rely on us to tänu be strong. Jumalale, et me ei pea ainult iseendale lootma selleks, et olla püsivalt tugevad. Be as strong as you can be. ole nii tugev, kui sa saad olla. Make decisions to be strong in life. tee otsuseid oma elus selleks, et olla tugev. But then know that we need aga siis one tea, another. et me vajame üksteist. Amen. Amen. So I hope this helped you today. ma loodan, et sellest oli abi sinu I jaoks. hope this series has helped you. ma loodan, et see seeria on aidanud sind. Because what I want for you is I want your soul to go well. sest mida ma tahan, on see, et sinu hinge käsi käiks hästi. That your soul will prosper. et sinu hing oleks edukas. So that your life will go well. et sinu elu läheks hästi. And that you will prosper in everything that you et sa do. saaksid olla edukas ja viljakas kõiges selles, mida sa teed. It all starts on the inside. ja see kõik hakkab pihta sinu seest. And if you're healthy inside, it will show up on the ja outside. kui sa oled seesmiselt terve ja terviklik, siis see näitab ka väliselt. And we need to be here for one another to help one another become healthy and strong. ja me peame üksteise jaoks olemas olema, et me saaksime aidata üksteisel olla terviklikud ja terved. And if we can do that, ja kui me suudame seda teha, we're going to get through the highs and lows of life and we're just going to keep going up. siis me tuleme elu tõusudest ja mõõnadest läbi ja liigume sujuvalt ja stabiilselt ülespoole. Amen. Amen. Just be the most successful person that you can be. lihtsalt ole kõige edukam inimene, keda sa saad olla. You make a decision. I'm going to be the best Barry I can be. tee enda selles otsust nagu, et ma kavatsen olla parim Barry, kes ma üldse olla saan. But then you put your name in there, aga pane oma nimi sinna. Don't try to be me. ära ürita Barry-sugune olla. right? But you just be the best Bartel you can be. You be the best Tulika that you can be. sina ole parim Pärtel, kes sa saad olla, sina ole parim Tuuliku, kes sa saad olla. Be the best you. ole parim sina. Be the best you that you can be. ole parim sina, kes sa saad olla. And know that God is going to help you to be tea, better. et Jumal aitab sul olla isegi veel parem. Amen. Amen. You can overcome. sa võid olla võidukas. You can be healthy in sa your võid olla soul. terve oma hingest. And that's why Jesus came. ja sellepärast tuli Jeesus. He came so that we would have the power ta tuli selleks, et meil oleks see vägi, to control our own soul. et kontrollida oma hinge. And as we focus upon Him, ja kui meie keskendume temale, He can come and He can restore our soul. tema võib tulla ja taastada meie hinge. He can bring us back to that place that He wants us to be. tema võib tuua meid tagasi sellesse paika, kus ta tahab, et me oleksime. And that we would be stable and whole. et me oleksime stabiilsed ja terviklikud. Spirit,
soul, and body. vaim, hing ja ihu. And that's what he wants for you. Ja seda ta tahab meie jaoks. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Would you stand with me? Tõuseme palun koos püsti. Let me just pray over you. Laseme palun teie üle. Hallelujah. Father, I thank you for your church. Isa, ma tänasin sinu koguduse I eest. thank you for your people that are in this place and hearing this message today. Tänasin sinu rahva eest, kes on täna siin paigal ja kuulevad sinu sõna. Father, I pray that by your Holy Spirit you would remind them of these truths, Isa, ma palun, et läbi oma püha vaimu sa meenutaksid neile neid tõdesid. to help them to get through this life stable and happy. Et aidata neil läbi tulla sellest elust õnnelike ja stabiilsena. And I thank you, Holy Spirit, that you are our help, Püha vaim, ma tänasin sellest, et sina oled meie abi. that we are not alone in Et this, me ei ole üksinda selles. but that we will overcome. Aga et me võime olla võidukad. And that as a church we would be healthy and strong. Ja et kogudusena me oleksime terved ja terved. Not a church full of perfect people, Terved ja terviklikud ja mitte, et me oleksime koguduses täiuslikke inimesi. but that we would be a church that is supporting one another through life. Vaid me oleksime kogudus, kes toetab üksteist läbi selle elu. And I thank you, Lord, that we would be a church that would represent you well. Ja Jeesus, ma tänan, et me saame olla kogudus, mis esindab sind õigesti ja Not that hästi. we would be judgmental of people, Et me ei mõistaks kohut inimeste üle, but that we would be supportive and helpful, vaid me saaksime olla toeks ja abistada inimesi. doing everything we can to lead people to you, Andes endast parima selleks, et juhtida inimesi sinu juurde ja sinu tundmisele. knowing that in every situation Teades, et igas olukorras that you are the answer. sina oled vastus. And I just thank you, Father, for helping us. Ja isa, ma tänasin sellest, et sina aitab meid. Thank you that your word is alive in us, Ma tänan, et sinu sõna on elav meie sees. that it is planted in us, Et see on meie sisse istutatud. and that we are able to overcome. Ja et me oleme suutelised sellest olla võidukad. And we thank you for all these Ja things. ma tänasin kõige selle eest. Thank you that we are going up Ma tänasin sellest, et me liigume üles suunas. in Jesus' name. Jeesuse nimel. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And let me tell you, without a connection to Jesus, Las ma ütlen sulle, et ilma ühenduseta Jeesusega you have no hope for a better future. sul ei ole lootust parema tuleviku Because jaoks. all you're going to do is rely on yourself, Ainus, mida sa teed, on see, et sa toetud iseendale. and you yourself alone is unstable. Sina omaette, oma pead ei ole väga stabiilne. But when we have that connection with Aga Jesus, kui meil on see ühendus Jeesusega, there's stability that comes into our life. siis me võime saada üleloomulikku stabiilsust oma ellu. Without Him, Ilma temata we are nothing, me ei ole mitte we midagi. have Meil nothing, ei ole mitte midagi. and we can do nothing. Me ei saa teha mitte midagi. Jesus said that Himself. Jeesus ütles ise seda. Without me, you're nothing. Ilma minuta te ei ole mitte midagi. But with Him, we can do all things. Koos temaga me suudame teha ükskõik Whatever we mida. need to do, He'll give us the ability to do it. Mida iganes meil on vaja teha, ta võib anda meile selle võime seda teha. He'll plant on the inside of you the seed that can grow to produce good fruit. Ta võib panna sinu sisse selle seemne, mis toodab head vilja. And it's up to us. Ja see on meie teha. We choose. Meie otsustame. Let's choose Him. Ja otsustame valida tema. Choose Him. Vali tema. And let me just say to anybody who's here today, Ja ma ütlen sulle, kes iganes täna siin on, if Jesus is not in first place, kui Jeesus ei ole esimesel kohal sinu elus, remember, maybe you've never made Jesus Christ the Lord of your life. võib-olla sa ei ole Jeesusest kunagi oma elu isandat teinud, I encourage you to make that choice today. siis ma julgustan sind tegema seda otsust. Make a decision to ask Jesus into your heart and into your life to be your Savior and your Tee see Lord. otsus, et kutsuda Jeesus oma ellu ja las tema olla sinu elu isand. And when you make that choice, make that decision, He is there to help. Kui sa teed selle valiku ja otsuse, siis tema on seal, et aidata sind. And we just receive that help today. Ja me saame vastu võtta selle abi täna. And what I want to do is I want to pray. Mida ma tahan teha on see, et ma tahan paluda. And I'm going to ask you all just to repeat this Ma prayer arvan, et with te me. kõik kordaksite seda palvet minu järel. And when we repeat this prayer, I want you to make my words your Ja words. kui me palume selle palve üheskoos, siis ma palun, et sa kordaksid neid sõnu ja ma tahan, et sa teeksid minu sõnadest enda sõnad. That you would speak these words boldly to God. Et sa ütleksid neid sõnu julgelt Jumalale. And I believe when you do, God will do something supernatural in your Ma heart. usun, et kui sa teed seda, siis Jumal teeb midagi üleloomulikku sinu sees ja He's sinu drawing südames. you to Himself. Ta tõmbab sind enda ligi. He wants to be with you. Ta tahab olla koos sinuga. And He's waiting for you to ask Him into your heart. Ja ta ootab, et sina kutsuksid tema enda And südamesse. He will come and He will impact your life for eternity.
ja tema tuleb ja tema mõjutab sinu tulevikku And igaveseks. all we got to do is ask. Ainus, mida me peame tegema, on paluma. So what I want to do is I want to pray this prayer. I want everybody to pray this prayer with me. Ja ma tahan paluda koos, ma palun, et kõik paluksid kaasa selle palve. You know, it doesn't ever hurt to pray this prayer. Kas kunagi võib see kellelegi liiga teha, paluda seda palvet? But when we pray this together, I think it makes it easy for those that really need to pray this to be able to pray it out to Ma God. usun tõesti, kui me palume seda tehas koos, siis see aitab inimestel ka teha seda otsust oma südames. And that they would be able to make that fresh connection to Nad Jesus saaksid this tuua morning. selle värske ühenduse Jeesusega täna hommikul. And so let's just bow our heads. Let's close our eyes. Ja pane silmad kinni ja langeta oma pea. Let's make this just a moment between us and our Savior. Teeme selle privaatseks hetkeks enda ja meie pääste vahele. Say this, say, Heavenly Father, Korda minu järel, kallis taevane isa, I come to you now in Jesus' name. ma tulen sinu ette Jeesuse nimel. Jesus who loves me Jeesus, kes armastab mind and who gave himself for me. ja kes andis ennast minu eest. And Jesus, I love you. Jeesus, ma armastan sind And I give myself now to you. ja ma annan ennast nüüd sulle. And I ask you right now Ja ma kutsun sind just nüüd, to come into my heart, et sa tuleksid minu südamesse, come into my life, tule minu ellu and make me new. ja tee mind uueks. And by the blood of Jesus, Ja läbi Jeesuse vere cleanse me of all my sin puhasta mind kõikidest mu pattudest and fill me ja täida mind with your love, oma armastusega, with your peace, oma rahuga, with your joy, oma rõõmuga, with your Holy Spirit, oma püha vaimuga and with that assurance ja selle kindlusega, that I am going to heaven et ma olen teel taevasse. and I will be with you forever. Ma olen koos sinuga igavesti. And I thank you for it now in Jesus' Ma name. tänan sind selle eest Jeesuse nimel. Amen. Amen. If you prayed that prayer today, Kui sa palusid täna selle palve, I believe God's doing something very special in siis ma you, usun, et Jumal teeb midagi väga erilist sinu sees. and I would love to know about it. Ja ma tahaksin teada saada sellest. I want to be able to pray with you, Ma tahaksin koos sinuga pray palvetada, for you, paluda sinu eest, sinu and I pärast. want to send you some information Ma tahaksin saata sulle informatsiooni. just so you understand what it means to ask Jesus into your life. Lihtsalt, et sa teaksid, mida see tähendab, kui sa kutsud Jeesuse oma ellu. And you could let me know by sending an SMS or an email to the Sa võid information mulle on the teada screen, anda sellest otsusest läbi selle SMS-i või saata mulle emaili. or you could write in the little paper that's in your Ma bulletin, ei kirjutada sellele paberile, mis seal bulletini vahel on. and you could hand that to me on your way Sa võid out. anda selle mulle teel siit ära minnes. We want to be able to contact you and just let you know how much God loves you. Tahame saab võtta sinuga ühendust ja rääkida sellest, kui väga Jumal armastab sind. And I just encourage you to come back into church with us Ja ma julgustan sind tagasi tulema kogudesse, olla koos meiega and learn the Word of God with us. ja õpi tundma Jumala sõna koos meiega. Become part of this family Saa osaks sellest perekonnast. because we are looking to God to do great things together. Sest me vaatame Jumala peale ja usume, et tema teeb suuri asju meie jaoks. Amen. 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 Well, God bless you. Aga Jumal õnnistagu teid. I want you to know how much I love you as your pastor. Tahan, et sa teaksid, kui väga ma armastan teid pastorina. You know, I mentioned something, I think it was last week, Mainisin midagi vist eelmine nädal. and somebody came and questioned me on it. Keegi küsis minu käest kohe selle I think I said something like, you know, I don't want to know all your sins. You need to talk to God about that or something. Ma vist rääkisin midagi, et sa ei pea mulle tunnistama kõik oma patte, et ma tahan, et sa rääkisid Jumalale nendest asjadest. Right? You remember me saying that? Ma rääkisin sellest Like, pattude you know, you tunnistamisest, talk to God. et sa räägid Jumalaga You don't need to sellest, go talk to your pastor. et sa ei pea minema oma pastoriga sellest rääkima. But listen, my heart in that is no, don't come. It's not. Don't talk to me. Nüüd asi selle juures ei ole see, et ära tule minuga rääkima. Et If sa you ei tohi minuga rääkima tulla. if you need help, that's why I'm here. Kui sul on abi vaja, siis ma olen selle jaoks olemas. If you need some advice, if you need some encouragement, that's why I'm here. Kui sul on nõu vaja, kui sul on vaja julgustust, ma olen selle jaoks olemas. I'm just saying I don't need to hear about all the little mistakes you made in your day. Ma lihtsalt ütlesin, sa ei pea minu juurde pihtimusele tulema, et rääkima igast tühisest veast, mis sa oled teinud. But I'm here to help you. Aga ma olen siin selleks, et aidata sind. And all I'm going to do is just lead you to the Word of God Ainus, mida mina teen, on see, et ma juhin sind Jumala sõna juurde. so that you can stand. Et sa saaksid seista. Because I know we're in this together. Sest ma tean, et me oleme selles üheskoos. And I'm not going to judge you, Ja ma ei mõista kohut sinu üle. but I will help you. Aga ma aitan sind. So if you need help, I'm Ja here. kui sul on abi vaja, ma olen olemas You sinu need jaoks. prayer, I'm Kui here. sul on vaja palvet, siis ma olen olemas. And after every service, we have our prayer partners that will gladly pray with Ja you. peale igat teenistust meil on ka palvepartner olemas, kes hea meelega sinuga koos They'll palvetatakse. be standing in that back corner over there. Nad seisavad seal taganurgas
hulgas. And they'll take you into the interpreter room and they'll pray with you. Ja nad viivad sind sinna tõlgikambrisse ja palutavad seal koos So sinuga. it can remain very private. Nii et see võib väga privaatne olla sinuga. But the thing is this, is they will let me know what you prayed for. aga asi on selles, et ka nemad annavad teada minule, ainult minule, mis oli sinu palvesoov. And then I will also pray for you. ja ka mina palvetan sinu pärast. And if it's a big thing, I'll call you and I'll pray with you. ja kui see on suur asi, siis ma helistan sulle ja palun telefoni teel koos sinuga. But I want you to know that God is so caring about everything we go through. ma tahan, et sa teaksid, et Jumal nii väga hoolib sellest, millest me läbi läheme. And he knows sometimes it's too much to go alone. ja ta teab, et vahest see on väga keeruline meil läbi minna asjadest üksinda. And that's why he put us together. ja sellepärast ta tõigi meid That's siia kokku. why he's put you in this church. sellepärast ongi pannud sind siia sellesse kogudusse. So that we could help one another. et me saaksime üksteist aidata. And as your pastor, I can help you. ja sinu pastorina ka mina võin aidata So sind. don't be afraid to come talk to me. nii et ära karda minu juurde tulla ja rääkida. That is not what I'm saying. see ei ole see, mida ma räägin. I was just saying, don't get into self-pity and just think that all your problems are just wah, wah, wah. et sa ütlesin, et ära ka hakka iseennast haletsema ja ära hakka mõtlema, et sinu probleemid ei ole. Don't just feel sorry for yourself. ära lihtsalt hakka haletsema ennast. And then want to come talk to me about all the, I'm such a bad person. ja No, siis tuled räägid mulle, ma olen nii paha inimene. I don't want to hear how bad you are. Let's get help. ma ei taha kuulda, kui paha inimene sa oled, ma tahan aidata sind. Amen. And Amen. let's get us to a place that we could live life on the top. ja läheme sellisesse kohta, kus me saame nagu elada elu täiega. And I believe that's why God has called us ja together. ma usun, et sellepärast Jumal ongi kutsunud meid kokku siia. Amen. Well, we're going to sing, aga me laulame koos. and we're going to sing just one song. We're running out of time this morning. meil hakkab aeg otsa saama, me laulame veel ühe laulu koos. Freddie's awesome. He's interpreting and playing. Fredi on lahe, tõlgib ja mängib. But just know that God loves you. aga tea lihtsalt, et Jumal armastab sind. Know that I love you. tea seda, et mina armastan sind. Remember, Jesus is coming very soon. pea meeles, et Jeesus tuleb varsti tagasi. Amen. He's coming Amen. back for us. ta tuleb järgi meile. And I can't wait for that day. ei jõua oodata ära seda päeva. But until that day, we're going to go out and live for Him the very Amen. best of our kuni ability. see päev tuleb, me läheme välja ja elama täiega temale. Amen. Amen. And we're doing it together. ja me oleme selles koos. Amen. Well, God bless you. Have a Jumal great õnnestab week. sind, olgu sul hea nädal. And we'll see you Wednesday night. näeme sind kolmapäeval. Jeesus sind kiidab ja ma jubelan su ees, sest sa päästsid mind kõigist nahtudest. nüüd ma seisan kindlalt kaljul ja ma tean, su arm on suur ja taevani on sinu all. olen väärt ülistust, sellepärast kiidan sind. Jesus, I praise you and I glorify your name because you saved me from all the sin and shame. Now I stand on solid ground, grace is reaching to the sky. Your faithfulness, it never ends. You have granted me new life. Lord, I lift your name on high. In your presence I find hope. I have found my song of praise. In your presence I find peace. My Redeemer, my coming King, Jesus sind kiidab ja ma jubelan su ees, sest sa päästsid mind kõigist pattudest. nüüd ma seisan kindlalt kaljul ja ma tean, su arm on suur ja taevani on sinu au. oled väärt ülistust, sellepärast kiidan sind. sinu juures on mu hind. sina oled mu kiituslaul. rahu leian sinu sees. oled mu päästja, mu isand. su juures, sinu juures on mu hind. sina oled mu kiituslaul. rahu leian sinu sees. oled mu päästja.
to mention one thing. unustasin mainida ühe asja. It's today we're having our church cafe. Täna meil see koguduse kohvik. Everybody is welcome to stay. Kõik on teretulnud, võite jääda sinna. We have